Amma baad, kwezi watukufu mafundi watu wa baba hatu wazaza hatu wanasho hatu wanama wanzani rirejei holiho de hawa i pepe yao haruma emasiwa yabo ngeiruruhusio rike wadzima ramakaulu razitendwa oka undo wakati ikoula zimu rila mmoa nanti wonti pia ribaki harume bwana yabo ujokanza ya devie yawe henga rijo humnyongoa sio mnyongoa ujonji yaba hanu ya tula zimi anje ngujongula ujomba za tula zimu ngujoba hanu bas yabo ngani yabo kwezi watukufu ngabo wandu wala tamadi ngabo wandu wa hafa ngabo wandu wa lopirison ngabo wandu wa tawabunzi ju yabo wandu wa wonti pia aina mrungu wa ya tahe haki yahe abunge bankaritiwa banu hauteza karna wana bwana mahamfukari watu jandu wajua itemtanga warizingamani Mwenyezi Mungu hamba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha aina mtu nafanya babi ya joshinda riuzisiu ebanga mtoto kwa usawa nduza mvu hata wakejao eka mungu wanzo kujua nyongo shay ifoze ikhtilafi zilokai afa anta tukrihu nas eman mtoto kwa fursu wanadamu wadunge njia nzima wala usha Allah lahadakum ajma'in aw la ja'alakum ummatan wahida haizu watukufu ngela simuyo mbaki harume kadrin wanuri la tamadi rilata mvuri la wakati ngabo wandu wa hafa ngabo wandu wa warende hazirewi ngabo wandu wa lopirison ngabo wandu wa tawabonti ju abo kabati droit alereri yabe ukamdia budi wandu wa jiwari lati sedira ya hemala raba usu watukufu yabonga nyabo kwezi abonge yabo wanzu yanjie bahanu ya tula zimi yanjie ngena ji innaha huna qaimuna karnaha baqaiduna jama kafiri ngasiba nurihim gardinda bo watukufu wantu ya wanena wane utwanza na tsiwane ngabo wako hazali wa roha ngabo walohunu wa roha abungane na tungwenzi ya mlazimu sheni ularume bwana ngari jikoncentre o ne mafahavalu ne maadu ne makatili ne mafujarian tija ukozi watukufu abunge rahane chandisa hadisi yangu na kaujani mwambie ni wanule leo tifanya direct kwa tasi shaila tijibu abanga mlilo abasa abanga mlilo almuradinga mwobo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni yaqini nilo niyo ngamwobo mnguni koma siwani muda utoa hali bi idhnillahi alkarim na wafanyeze makri za hao Mwenyezi Mungu ujofanyeza hao makaru makran wa makarna makran hunu innahum yakiduna kaida akidu kaida haizu watukufu ngamjoteni mwambieni yaukana wanama watukufu wazaza hangu wanasho hangu jilona mahumfukare liloju mobala mikro rohendaro denonce ezijirio ezendizijirio owaulao hifa owafungwao ezelisti ezengo izo zontipia ngamu mmeyoni kana mje ni watukufu mlo wonti jubanu jeri sanganyihe banga si harumanti hubekanga anzao wala wandu hinji khaswa tande mfumbili raiba usoinu harume place ya nation unu Paris yabo bahanu wekaya ule megupia ngo wajuka uliona wajue wandu hindi wandu wa Komo Orienti hao yarengwa mateka nele katidi nele bwiti nele dhalimu la tumana azali ngari mpara oni hawinji kwezi watukufu eze mama kele zera duye badi anti eze onti pio watata hangu ni wanasho hangu ni wandu madoja bana marudi na mje baba lelo ezijoka ujiri nganazo jarabe shako eli wakana haki shako eli walemeo na mkeradi mje mtilinde twamaya mtilinde kheri aruma azali no wana mtiwalinde ukawala ngo wajuka urengenzi ya hatu mwanike nongo
bango hani kwa mbaba haka upashi ya hambi ya beluka jitapili ya belo ari mwani sofro ada ngushabonti bahingu bezo ya renge ya oniso kabani tati ni koze to man ranzidi udungo mna secretary udungo urenga to man azanti amba dutunda neza nugo jau zonti pi shabu ma janvi na ma vihona mavusho do juja bana jombe sha yoni ko yo krije na yo ya hali lipi ya jado tini ondo mare abonge watukufu yoli twala buya mwado ni mtahoni kana na mje baba nuka si haruma are deje bana kabati zambo kana rauramba wende kwa agenda wauramba watsende wende kabati abasa haina mbona fanyizwe aminiyo ya joshinda basi wakati hiyo demjoka ujajerambe ngono tobaki ho walaho utireje wala atobaki wala amba kutubushe shawuti do wakati wa currency azali rwamba onwa ndo kwa twende aramba wende wa kwa jartrai na rwa sudirans yode hikma ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya onesa yambaga wakati wa reglement de compte shaba sa inutina ka ujuanga ti viser azali mraja nabe tegela yoba mtakata wendao wadu wafanya watu wendao wadu wafanya basi aina mna tutungwa banu uzima wende aina mna tutungwa banu kwa tima ende shamda sijaru mwamedia banaja wauramba wende wauramba watsende wauramba waridunge wauramba wamtende yo kena ukanje mane bwana bwa tukufu tija ukwezi yo de nukutwa na kaanza nitende ni mwene seribana haina ulona media uone ukensi hatungi ombi emajonali twa komori pia ulio leza mhunda nige bidio mla mheba ndingo si gebidio mla mheba ndingo si ribe uso monese ofujali neze twabi ambine dhuluma no witi no ulaba ulo bontu yapo yode nuko mtaho banu kwezo tukufu ni wandu bado jaro kapatima ebanu mdeja tisando ngamishila uzi amini razida wanasho hangu wa appel de Paris warumi hono poshoni onde wahulumikiro wahuluma bafu wafanya bandoroli fanya mafoto kari andu angami ya shakashende shakaru tujitso abunge na mshezo Mwenyezi Mungu yamwambiani bahamba ukana wama tunfiqu min khairin fali anfusikum wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum watowa ishwakanisho ripia eshahula ritia mafuraru me magari rifanya banderoli rihulu mabafu rihulu sonori wajiri wawonti pia ruajiri magari mikiro ungegari mpara uniha winchi mfumbili place ya nation ou lemengu pia wajiwaone ujokanza ya njia rumwe bwana gujonji ujokanza njia rumwe mazanga jauna na misefesefe ogboy bilahi ujoto mwono ba hanu atula zimuto garjo wungu we safara lero wanzo ende aruma fotinende utwanza na tende ni mndu na dubia yazale wanzo ya mjili odingoni o wanzo ya mbe uso o wanzo ya mbiro bavuni enu masofanyeza haya she ujoto bana ajavumbwa wanu kwa tuta mtoda za wanu kwa chao wanzo ya bakina bake wanzo endenede haina mndu ngene nzia ya haya mimi ngabila mina appel de Paris kasi na mamfukare kasi wanuka rwana bwana inu kazima shayisoda ngamodo nata yazali misilu ngwana da minaho haruma wenda rijuwe na mna emruwe rijo mdangusa kapata paruna nana bala barwana ngwana mina appel de Paris beseri paru ngwana wandu wararu da mina bana na sindobi na Dr Benalidi rila mwambasadi ya Tanzania shezindo jabani mdo tota ha wandu haya wa minyo 100% waili wararuane wafanywa na rongo wa hao au hadisi daona ebosi wa hao bahiwa tije mdu banu tena ajahamba mazanga bana baba nuri uliliwa wandu wa hafa wanuri fungiwa wanu nga karitujwa ndabo nsiju hatu banu ngabo wandu walozirewe banu ngabo wandu ratufu sema ditakanizwa mwenge mndu na juwe namna ya juka ubaki harumwe bwana au ya rohenza bo wanga razali karijashinda ra watoa hamvu o waroha karijashinda ra warejes haina mndu natutungua hazia lingana niyo ya ilunge tija ukozi wa tukufu iyo ndiyo nakaujanje na bebana halafu mndu na njie perse ambe mujio fami haumru yabo ya jeaone ezijojiri mimi fahari ngamobo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utinazimshindao
ni koma siwani muda utoa hali biidhnillahi alkarim ekanjenda abo Mwenyezi Mungu hakajana si riziki shenamna nionao ngamo Mungu koma siwani muda utoa hali biidhnillahi alkarim Allahumma haqiqhu amin. Abongia abo tukufu ngamo mparoni ridunge balarakaya ngamo mparoni rijiconcentre waduana to wezedua ati se to mabadua yekereje tawaize ubusu qibla himide Mwenyezi Mungu swali mtume uobe haina wanzao shizungu shi arabu shi bushi Kiingereza shi aina namna utukanza yode ndogo ya maduni mwambia wani ndrongonda rutazinu na mzioni izo namwambia ni jana izo azali ya belu ya dumbia ya rudia dangusha bonti izo azali ya fatihu dojita pidia bahaya juhenda rege mnajile ya madema zarifu injenye wanu mushi hata utu alisali kalima mwae daula akanzambi anitakabarisha utakabari harazi alenai utakabari de kiburi harazi alenai wanundulo na mnarogo mtitu wa kiburi uo kana uone bebo abo yo instruction ya bili azali ambio mwana ukange bidio udo bami mintu juwe malane da hun yara ruhindi amagali mze weta jaka jali ya hoa tuka ubaki na mbeze mumto owe ya ukamtuye leo kabo ngabonogozi kayao yeye wengu yelewa bana tobana mabianu ka hata ze telefoni ya habari wae waroha mwanya wahe ze telefoni za habari na mulema ni habari usongo jofikiriwa ola mdulo na mama jana mfukara uso ngojofikiriwa la kokwa marehemu kokwa ena mnamjo mmone ba uso na mnao bo hajua ukana akabale ke fatihu abalize miliari jangu ni kwa wazungu awanikubali awamba mido ujoro mamido ujofanya jao uchache wakubali awamba ringa rondo na hii aribano terukongizo chao aribano chao waleje yangu waju wao waleje yangu kwa rambu wabo watukufu gea bushari bakisha hindi narandise arumo mji mtukufu wa bangwa kabanya ndari ebanuka mtsanza mkomelo kangabo maulama wa mituje kangabo wazee wa mituje kangabo wa baba na wazazi wa mituje ngwajwamba ça suffit kama alizinjia mituje kaurahitwe mijia wanatu wande warihitwa kaurumenti nurirumu rejita shiengoni wodo mnaso hananika owanama watukufu watata hangu wa baba hangu wa mji wa mtuje wa wanishilia mtuje kwa janishilia wanahanyu ngwaramaso zemalizaho wakomori ezinji wanahanyu waodo waruma wenti emana idarusi ya subuti enda yarenga mndru amba ntori pashi enda ya mpasu yarenge zombo dabukangenezi emana mumtuje ya juha yenda tijira hubini hunu twaifa mitamile darenge mzade ulaya jamu ya hafa ya mtagari ni ambaye la simba la umbehe dabu ya tokodo alonezi watina wa wazali ya wapuwa wenda urahitwa daina dukumani mwana hanyu wa mituje shaka mtuna mria mwabianizo ngabo zedu wa shele za mria dulumi wa jose kezireje wa mituje Allah ngamdola aniwa ekezano wazali na fatihu na lukumani na habari wazirendao na idarusi na madoma na waze madi wazirengao no mro hitwa nyima bana ufanya hazi wa masomo shati da nywa chiti do masomo ngabo wasoma rana nyinga wasoma hamada nyinga wasoma babitira rana nyi ezedu wazaho wakomori pia kezina uunda bure ebanyido uju waneke basita haikoni mihamba inde malusi ni nude ilo ajala ho asaya no walozi wadonda utambisho walozi wanangana wanrwachi mito jirokana zinde za hondo au kama Mwenyezi Mungu abama aswaba mimusibatin fabima kasabat aidikum haina msiba wanura nyide majitumi abonke wabangwa ngebidio mkeja Qatar Qatar imnati mtiti shaona wandu enza zitwa ona wandu mashuja ona wandu Qatar wadumiza le ministre de l'Intérieur wa Allemagne harumwe Coupe du Monde 2022 wambaramba kabati jilbete inu yaone sa ukana mrumena mrumshe wahati amba endeza abonge watukufu wabangwa mtijamde do jamikata dipe
mtike jemiji ya fano wenyi ya le shambani bo bangwa la hambu nyimfanya ndongo bokozi ni kanti banu nado siku kama di soefu yamba ukana enu joni tezabo myamjo dana po mabandi yangu ya bangwa amado mhogo wa shamle hamade de les infisa shindini na ikoni amjo dana po mabandi yangu ya bangwa la hambu neno wa ikoni wachi le longa nyina mnamwana ya soma mstarabu ya jamba ezabari mimi mtoto joka ya depite sharinga mtukanza mdila zeri siwe kele mwana hanjiba hiro wendo arume hambu ya zaline ze direction na izo inspection ndako ana mwende mwareke chao ngabo mdenda hibakle washila wezi wedwa hibikle izipe wabala wende wandu wafanye zibutano ebanu bo wabangwa kweli ngamda zao mje mhulwa utukufu wa hanyu mje mnikwa wanala mone abana nibule mwana bakibo cha bana utende mna mwana hanyu ya soma wanu hale wakaimagine ati awa wajinga waona baya wa ucha bana mikosu bititiro ngo kabanu mkomori ekeka tujamini zo soma wangu atwamba nja soma na miti soma wangu atwamba mimi nja soma bahindu nja parenda shiwadi bana kaptata mabideza kweli mzaba abunga nzoketi chabanu ngelazimu yo article 92 ikayao ngiyo harumwe loi Napoleon ganjam njamdarunga namna ila mchichisana mabawa cha wanakuhu antoa Antom fanye le mbabali via graya la waende yano obu enda yakuwa labo ne daruba ne tapala enda yabonti watu kam nakudu eba la jaha aringem na bidio la hali aja ime ya wai hata sana nizama siku wakawiyelewa wamba oyi jideburi yabo ntashi kuhunchi yabo ujeba enamna na dibada la banungwa ela refashio mnyanya diso fura abuge yabo tikanzani mabia ni bo abangwa la hambu ukana mwenese ukanyi wa shashi shanyi na akili nyina mvunyi mashuja nyima watwania awuri mkubalira lijiso mwono psali amde wabebanu wanu watwana pia wasumani mbeberu no wana mtifanye jasingani bo abango basingani wa ndora isida una buruhani na wala basi ya kama kana namjuhebo wabangwa mwananya titotola mamba ilitona maana mwabiza bali anwenge ngaba bore wa votiza koli banu wallahi wanrodo tunda eze deli eze betize mwana wazali wa yazira ila za usuma libonti juu daino wa mzaji kwa bidikangwa upirizo wallahi la antim shabani mido teata ikatso no mdombo asomenda kazana miwani kabende duko sakara banu mdum startup kazana miwani. Moi, je fais confiance à la justice. Nashani hele weza shogada ila kufanya confiance à la justice. Et la justice là ibi boda bela mati. Wango mdu kweli arenda sobo acha ko bora. Moi je ne ressens que ça que justice tu ali comme hakama waudo atoka trancher. Et on mahakama da bibo machului. Et mahakama ya lokomod. Wandu wa hafa wandu wafungwa wandu nyumba za tomro amvioza hawa meliza fami wa tuparona mahakama la fibo no kafanya confiance mahakama. E udokabani onunda yo kwani. On besenge mtinzo mtotoro haula bana na uchui shaka mtotoro hada mna uvundo kuna nugongo kwa confiance mahakama mahakama da yazala tujana rama seze bwana maburu mkuu ya jazite yabo yalo zilisema nini senjeni nile kuju wani mjamdaba kana kabo mahakama komar nikaida hubian ukoba nenge wanu walona kile atuka kama mahakama ujulu wana dibe wallah namnabia mruya da ya ulo yabo o wandu wakanaye hawa muua mwicho kwa hukumla wafanywa condamnation directe ba kabati abungia batikanzani mwabije ni bana za hanyubo wabangwa enga mumda zao ariko ze 15 na mtajani kwa robo 10 yabo ede mwana irifanya anga mtu mwene sokanyi doaze baba ngapo michi bana kamdaja yide capitali tanzile wenye yide capitali mjareke capital hapa saya haikomori kamiti eno ajo twende wa pwe penalty wan wa ikaza abo wa ajo wa ajo aba in the capital yaho watwanya yaho shujam wa hinsi hatu hale ezaya haizendo jama hale ikoni yoko jaka ubira maswadu kuna mayindini wa shujana ma watwani basi umsiona ba ukada wana wacheba watwani wakauheyo onguni wejira barini
nini hao wana bwatwani kwa kukubali mseveseve na mafiti kwa jakanza ucheni cho uyeneye aba sahina da hungilo na wabushishi hui wa mahindi ni tabantu hamba yendini wazungu magata shi na bakabati salam tukum ujoja hiyo basa ndufikiri walange Dubai ti hale banu komori ngojo kubali ufanye ukumi shaka batufikiri faka batufikiri abungebo abangwa ntikubale mwananyu watolo ewa ikone ntike na mwana mtwahirifu abangwa ndo arumeze voti mimi fahari mimi nja twanza voti twanza ritwa habe zitwa zikemsomo watu juta mshenzi bana cha subitanza afanye betizo anaifanya sheujo kangwa ndo kende hazilo hadaza kibwenzi abo kairiba hana aminu mwana wana serdini we mwana wasoma we mwana mstaarabu we mwana wapuha mjini we mwana ulo na parti ilo na tarehi utijaura ndo hindu yabo ni wanduso twa wala ndabi bo aminu mwana na serdini shebana we mndu wazalwa walelwa ulo banga ujuwao ushuja ujuwao watwania ujuwao ustaarabu Muhammad Daud Kiki tambano konjema wazire da ukaraza la uparaja hambia ukana kaironda vum mwamba godo haunso wende wake huwa mbakana no nseda nake mna conseiller wa mnada ba huo nseda nake conseiller wa moto wala ntumenye parti yangu hangia bongo chiko ama hanga mjoisha namna njoka shati ntumenye parti yangu wala nseda nake da mine mru kanyi wanadamu mlona ari mlona watwania anasho wangu tuo yabo Jean Claude Miezi Mgo jo mlibando wakaja soma ndogo za mvio sheze ngo yakuza mimi no shanga mio presi franchement bani mimi no naruko nchwa miuchibiu khatwari ngabwandu wadanganyezi twa ngabwandu na bwade zaro wale mmani swafura na vertige hata na malezi haruma procès pénal ya uso Yemeni unu arumo tribunal ya pati ari to parora mbaja haina katira shele basi mronda mingorongongo abwe enamna induza ya hafa watugo gartugo wara masebonti amandro wazale na bezara kabja bujusa we na mumolele mba machi na mumike mba sukari na bombo alafu wala za tena ngone envio za mafiti aringa zilungo soma badiri monti ngabo milenje ngwazibuli yao zije ngabo kota bwa mweche ngwazibuli yao esengo zo pia gizo kabati mruzi sinyale ekati mru hamando yi ni jwa kakaja fanye misomo hiyo shange na hamu ngena irumbi ngutso sinyale okana zinsi jao wo shida wabila mahakume ra aruma aeroport bajasho kwa paro jiri danger aeroport quand tu envio bili wo komra tu ya de hafe ata ya juhe aje ngeba jambo bakanti envio ya saya espacia enanga bafanyishi hao accident bili ndaru za envio aune urudi tena ngaba fanyishi hao riski kumeza ukana envio joka yu fanya turundaru mnavyo mwi na mnati wo komna aeroport wanjabu na mlenje mtona mwenje mtona zindu za sekuru eno watka mmodole binguli zinti tokabijambia mvyo itije komari izokabide kwa ichele binguli zinti itije baba wo jokiria kekaone kartala jokiria kekaone majabadia shabu kabati specialiste aeronautique kabati mdu aviation ujo signaliza rwezo ija essayer kadona rukeja shinda ne trawe bon kam turambokana nono yinu ngaba danger ban shaka manzo pakaba fuasa tena mademeni yodo wakati mtu kauramba ndilo ambilo ni Jean Claude Dauzinu fakhara par rambiaso abunge abatikantana mbieni yokana nyuano mabaka mdo armoze voti engabo ne mwafanye ja Buruhani na Dr. Salimu na Mwenye Baraka na Kiki na Abdusoefu ngamodo matsavu we au katika modo armavoti enga mtu wao organize voti hizo au tomniti ubana ngamjo organize voti hizo emfikire kamboha emfikire kamzilo anlelo kamna ka waka kamna ka bulu amwe de ransi ngemjo mboha yabo mwenza akili yo hamba abana rijipange ba kezina urewa ekale lo wezilo wenda o watungo kaza voti wenda o awechi kwa twanza ndu wenda ngwa kazo voti ujinika yabo kana ujobuli abana basa haizo watukufu bali mpara oni ha winch mke tayari
ya kompanyo anatirenge ensi hatu banga mu mdabioni e kaza la reseze vote zino arenge mwana ya mbenzi ngujwa ba utije basi banu owajeni nga mumnikoni secret na zino ke jabe nyindo mo bien owajeni wamba mais vous ne foutez rien du tout. Vous êtes des pereni wa haras soif ni kamtina tangu mfanyao ba opoza mego shenda walu faransa ma opoza shiwi walu komori les entités pia comme tushina m'organiser ma tout ça uskuti ma mazingara e ma taximani yao ni ulona nza yao yatunde le bange ya fura o ya onondo mvinyo ya hanwa e ngari panyo greve aparabala ni kwa mego miraru e darizi ya ribule magari yachi e ma commerçant o kwa tina haja parce que au Liban la douane wajwanga mizo wanati kabati mruhisi wanazioni wa Komori mafundi wanyu waroko wafungwa wanyu wanazioni e banunga mfikiro kama ndo masome wenji ngamona wende wasoma wende wafomo barini e banunga ndo masome mje fo barini au kamfanya na likombo wenti hatu e mafundi wanyu waulo wafu wasa wafungwa wasa wana ndo zira na akompanye bahunu Faransa waona wa Palestine wa makafiri wallahi makafiri tika nyukarme manifwa wa meji ya wana Palestine ni mandino wallahi makafiri wa wanilie ma Islamu l'humanité gejize mkomori Islamu mwanyanya ya uliliwa bahingo le yadwe zina daene ya muulilia inu peuple ya bia alkaba dingo bana mwenze shongada mi bona zoni wa monilieni sheze rozo tisawa e rambula oka ezero nje mazatu ndeziko kukajala hatu jeri hundre ezenyanga amene zinkadane mitulu aina mdatsanza jeke nguje yarinjiye ontsoda za njomna bagarini pashi njomna babanu lale njomna bangoni va njomna bayirunle shantodo juhanu ji ti yokananga manilo wandu watsojo izwandu abauso abangenga mabiyoni bana yokana hupuha mjini bo amini mwana wana serdini huzalwa ni wandu watukufu wanonge unofanya betisi wewe itokabidi upulasho hicho hauka uono wa huzaya ashu kiraman tahta dhilli alalami eke safara lelo aminu wana serdini nafahami wa Sidi Ibrahima mjamdaza mteresiwa ni ngava na mitulu na mafahavali usojwa ya landabi wanenti ebanyi wa Komori abanyiti wa Komori wanu mabaharia na baharia kana hasara na mchwiri wani identia hatubo bayinu emanara ambaga sina juzurul qamar aina mreda arumazanti za kijeni hali juzurul qamar dawla hilwa mustaqirra wal amni was salama ahsanu nas rikausi filata abasa juzurul qamar da ya hemezi da ola yare mweche da la bitilila da lila twilila lidungo da legisili arumeza shuhudi ibulani yasheo mwana hani kwa dakika mbili yarongo mwa dawla mheshimiwa Osmani Azali anitakabarisha atakatucho ambaye anitakabarisha anitakabarisha na mwede mwishie abaidi ahurende chepu wa daula alhamdulillahi rabbil alamin yabo timambia nuko wa jeni ngo wenji ngabo ambakana shabanyika mtina mazimfanya wallahi waju kaendeza Saidi Muhammad Cheki mkaushie kaurongo wa shukrani mwanama sasa kabati mnako mshangaza kabati mnako humjisa wando la ya wahe elise kwa Komoringo wa ukume wa juomba ustarabu yode elise ha kajari tawali yana mna yinu Saidi Muhammad Cheki atokamba kana utirango yana mna wanzao bamiti somo tipuwa mjini kamregesu wa Saidi Muhammad Cheki bwa tukufu ngemano ngamtukopitani shagazi wabanu ni gavana mitulu na dema mimi waseda budo mshahidi wa mitami huli na sada mmada swali yo ikoni mwana mshahidi jerina wa witwa wazao ga mtwamba mimi baga abo wenji wazalo ni watukufu no wenda walo na shongana hakam ngebanu ngamaniliyo omjiwa hangu entia hangu le bavula hangu edini ya hangu eshosha hangu elimu ya hangu deshatogeza nikiteno bana ekabanu mwabaga mwedo arumavoti mwede mzilwa basi owenda onda owanza okamtsuhenda basi ekemwa banga mlindao emaswaluku yoseni ne mafahavadu yoku famia Sidi Ibrahima wemru wa sharia aina usikungo pashiyo ono wastarabu wa dunia wambi okada emanu kwa mnedao baneti hatu mwibula irengwa ni fahavadu tsadi labasi iranga nyeti hatu bo haumlale banuru wena ila arifuna do bimdatile chendo umlale banu mruwe mdatile chendo nezamvio sawa para
bamredi hasa wana ele chendo nganzo msafari utoka utile enti hanyu ki en danger enti hanyu comme no dumda match ngamdo njira bon pour les histoires bo fahami bo ilarifu bo nyoti pia bo minu wana certini bo nywa basoma mlo na mali na msikini enti hanyu baba no ongo jo vure libange lui abo kenanza wajo mpone histoires yam je sais ça ni sotir e banu pa ka foti di zorlindao eze foti sija o anzo endenede e utuhenda nafanya ndongo ya jeri watibula na mtoba kiyo mabaga mwedao na mwedao ndo toruti leza zuki wangu peta madomi tamehudi emweda kakauha nto umndreti enyi mwamba mkutua sabu na mtweda lo atwa ureje na mwambio ndo armoze futi na mwedao atwa ureje lijikonsantre fanyeza hatu shakara na ujwa unjili ya mvuha ta wanangwa idao anarire sasa diri jorwana wawari try wawari fanya ha yotida mna bana ujwa hangari jo mnyongoa abange aminu mana wana sirdini fahami wasidi Ibrahima da wene wana nyanyinyo tipi ya mwabanga mdari mweze votibo kiki boshebana na mfanye jawa mali mwambeka mtuenda mziye rinjilane zibani banu janvier ou le 31 décembre rifete ya ukana mshenzo hii hafuri rengensi ya hatu jerido heza vura kasi ya makodo riwa shinde ae rirengensi ya hatu yedi yanzao biidhnillahi likarim na mabi amina lilikombo wensi hatu azali hausuya ila demane mna mwana henda renge mna jile wa kidia java ya damba tini kweze to uniko to manada zibi uko yonga bo president de l'assemblée ngabo ondwa ontipi vanuma nama mtukufu mruju wa ure danai hatubia sontipi si ujwa uwewa shayamba innal hasanati yudhibna as-sayyiati si parambia mdorika mama shudi bobinyi tambia mduka ndore na rumeti ma ase dasani mrumba baba bila ama tut ha c'est dasana c'est hashim ama tut tabeza bari amba wode saidi ya mnaharamu ulonensi wa yaba sayinwa pia wado msaidi shahu msizoni ajitole ya harongo za azali na hizo nsipi abonge watukufu watata hangu wa baba hangu wa jomba hangu ngari mmea unizedu mwabana sensusino yaumul khasrat wan nadam nirongozo wandu wabangu wandu arumeze voti ebanu ngamwelo make wapambe wazali tena mwele wado mpepea au banu ngamanzo mregensi hatu emanu ngamanzo mwede mwanji mndengomba visa indini ya azali ya chambe aizo voti zo urikona maopozana chau chau ende yaro ndo mafankoa dala tona hindo muoni shadele makopa maruvu ya jambe yanuma kandida inumi kata dipe chatima depite au banu wandu ume mashuja ya kukangana to liberensi hatu Mwenyezi Mungu ujozilo ni yani na hizo mjo teniani wala niyatikum turzakun Mwenyezi Mungu jomruzukiana ekanywa ro kweli wabaye gujori ni kamvu au kangara jo tene arjo tene anu yani mbajo juzis tila piziwa amtambio tikaliwa arimina ufiro arimina uhiba arimimiti arimina cha arimi mukatulala ojoto makauli antina mtamibi pakade utokauni hosa pakade utokaunifanya chao alaskanto hosa wandu hafa njaparoto wakali malanja paronda hindu toto washo na kojona ndini basi titi pambe mdeba futa selitimu ujeni ngale kalma ilo pando joli to demosa bahinga mwabioni banu yakana na mziye ele boti la votilinu rinjilane zibani banu vota inu ya mziyani banyima baka mtuenda na mjuhe mtenderi mdungeni mkema imam o ambangu aenda ngena mtende mwende bo mwenda mazilwa mtende banga ngagasibana sha watije mruwanu yate yambe ukana wauramba wende wanuramba watende wauramba waridunge wauramba chaucho ekanga mwendao wahezevo timwele mwafanye cha buruhani Hamidu na Abdou Swefu na Kiki na Dr. Salimu bala na domwenye baraka bahi ngwati masulisheni hiyo manzo mwedi na wajohenda ekanga mwendao na mtiruti shekanga mwendao hasibabu densi ya hatu hasibabu do wauni entido wisove bahinga jonjira na zibani be ujofa hapo ngujofa shahidi
dobiwa haruma sisi uamini ukangu jomda madziwa made yafano ujo somo zeiti maza somo wafano kabati uamini kabati uamini abonge namjipange niambie ni wandu mlo ulaya bana na nyimlo manga aina mndu na unjilie mbana witi abuka munyabo kamtiba ni bwa kobori aina mndu na unjilie na witi baba nunga bwandu walo komori wajota wasi diaspora rifepia kabati waziri wa diaspora ai kabati waziri komori wa transport ya paramba narsikino wandu wanu namjiri hadisi basa vapa diaspora namnishenzo na mabia uli bana bezu kana ndombe mabieni kabati mndu lo komori ya paramba na reshele diaspora ni basa vapanga ruwaduzo wa ula duani wanunga ruwaduzo wa aeroport wanondu wanu angamia bainga mabieni ane mndu bana aina mndu nodanyi bana wallahi bila namnishileze mabia woni namdo unjili ya mnari yali wanawiti namdo unjili ya mnari yali wanawiti bwa komori kawa jini rongo bana chua bae inde shetada shangu inde nyumba hangu dele gari la hangu gari yunda nao hamdamba au palais du peuple kenga bwandu watanu waona nawe yabo bahora rule diaspora basi de rwani yontia banu kanyibana kamtibana yonde rugoni meo ni abasa yinubana emwenza kilimu jodo elewa mbrato cha bakaja juwa o warotensi ya hatu waricho yiwa wa irenge ba wala swando alona hayo wenji walo komori wa basi ti wonu wazaza hangu banu na wanasho hangu ngami bala harume plasi ya Genève bala Suisse mwana msho hangu atarmedea jaya kauniti ya esahari woni tusomwe hutuba anukabati ushindo afanya zile raziri gari ile mgo tuswani kojo mraswani mshipa ile dingoni wehe watata hangu no wababa hangu no wabaya hangu no wajomba hangu no wana pia ridunga na banu hata Genève ama bisi yo treranti mdo hobo heshi uno rijwa nende basi ngamwambio ni bana haina mdu namjire mnari yali aina mdu namjire mnari yali bwa komori bale ungefo sankule ekemwisha bajiri ndongo bana karna ulida mdu wanu kwa tuwa za mdo kesi do mpira wanu kwa reali basi wanu kwa tujua she safara lelo o wajuka udeside eke azali wei hafu aho kwa wanu wafu wagwa hinge bidio kanga wanu kube bainga ranzoli undeside mfukareri lwe abo si diaspora ganzo diaspora kanga wanu kume wa hadisi yo wagwa hinga nzao sisi mtije mtamdedo se sinema mdende malaba dena mtrete wao wagwa kairi bahanani banu timdogo zani hata shabanu kai roha fa ba hana kai riba hana ni banu ayina mdu abelero ngamna wodo umra bamdo vanaji ngamdo fanya isirafi nga mfanyo amodo natubiye damino wana tawa watu wa wadungu magato wana tawa ngwale wao wana kwa vuroba ngwa twore mana misi na nasa tauba nto mune azale ke ya tulo wana ndini wa ha ajwa tinza yale ya fanyama wana ndini wabuzidume yale namnishile sio mabia oni bana haina mdu na unjilie na wili bana haina mdu na unjilie na wili yake niyo bana ekemwisha bajiri ndongo bana kabana ukanta envio komori ekakartu négocier randi et bien parce que ces taxes envio wallahi la ndimi kaula zimiti shilie 600 à 800 euros bwa komori abanga mwambie ni ndongo ezio zinu pia na mwendesa nizo bana zinu zio za ndongo za envio tu dois tu joindre na ule zio zinu zo pese zindoko za envio zo academy na consommer ezio zinu pia rambo academy ya tudaulia ça yinu ndia duka na ne quartier hangu ezo ndo mabia ni za usu les envieux les sont tipia chele abanga mwambie ndoko ni situa ya ukana et envieux ilazimu rido liba 600 700 euros shawe ya zalingu tsorenga ganzo ulibeja hazieza pia ya doramas ila demana woko et directeur mu aéroport kana utoro haukeze mali zanzo zijie mdu yanzu ya dorenga yo wabeshe awandu waberileme wa wishia mnyanya na mimi ni mwabia ni lelo nimtole ne secret ebanu kwa mtu wao wakati niko mbelukana ngadodora wo yazali au ngadodora mtoa ngadodora fanya chao ya tsula mimi mwabia ni lelo bana banu ngafikiri ngo mazo mduge njeni mtu problemu banu hapo weji wakamajeshi warende hawezi watu wana ari watu wana imani watu wana irungi watu wana watwania watu ukafahari hauliliwa wanyanya watu ukafahari ngena utungu watu ukafahari da somo haja ntia hike tumaza
basi bofo hakuja wanuri parsa yuka kata karudura fanya chao waniola la mala kata zaiti na mi personnel chao na yeni namnike kaisha ukazali hafuna chao wallah aina mdu namnika enero yende ya uwe azali au yende ya fanya rongo ya tuhenda au yende ya sisemiri au yende ya sisi ndo pare ni ya tu sisi obwa ikazali hafuna na chao ba uo ngeti mparisa tijotele ni mu ngeni uwe azali amina nimwambia unibana basi ematui yao wao utawajidejezo mimi ngami na pistole mimi ngami na chao wala mimi sidoka jeshi mali mimi national border eni mtu atadora ndiye nda bone mnyanyane masakala wala weti washenzi watona haya watona hari owenji pia sala wato inde mani alikomwambia mimi na chana renga mapesa na nikamru ya bango ndo arenge ntunga ndo wafunge ngandora hukumu ngandora fanya ya renga enda sahe amtu abana mtulili uko mitu junga marumwe bwana sheza lelo alisariso mwaina hali kaka mjatu mwisha ukazali hafu au hatawa kaka mjatu habana randara gabili assemblée na ne pas le présidence inde diaspora kabana ufanya madisi wanu pakari njia wanu pia bwana haramu kabana ufanyishia ndogo banane gari jo ujaza aeroporo yo pia waje waone basi ndogo ya mado bano ze bwana raziwa na banne ze madisa hatu bia yo ketwa za shilie 1000 euro bwana haramu ni wandu mwaba mndu nyinde ze parti za komori ho pia kabati ya paroli fikiria bie kabati ya paroli fikiria la douane kabati ya paroli fikiria mbai rumbi ya mbandongo shanyitwe rwa za masi wa shenzi safara lelo nyinyi de mjo tubulelo kamtuona haya nyoti pega mtuka utomo bihinti enga mode faransa baka mtuka ujaiho do prepare banga mtuka ujaiho andu fanya mjo mun lahiki jo lahiki wanido bwana fika mati wakati makane zezi mparoli fikiri mparoli shale mparoli puli abie mparoli puli ando kointi yitso fanye za hanyu basi alafu msama ngami ya mtemwane mishipa mtemwane ze mwade za sukari neze mbuzi neze guti unibalie amtaka ujaiho nje nifanye mna visiti ho faransa wadenda no dinisa aburaha safara lelo ngama nzuni mlamoni bwe diaspora kama timu ndo habari ekedwa na tata dunga dawo mpira tsoja wana hiti wana hanywa soma ora joenda wadwa hezenti ya hatu haina mdia sakomuri msone hati hindu hatemba passport ngo sofikiria la marefugee wa pasha viteti ena mna retraite wow gebidio rendera rengo ohuria wa hatu nyondo ndo banu enganyi dakora ukamtipre nganyi pre ukamtipre yauka ena kati mjoshi azali hafubanu haina mduna na prepare banu wagwa na mdo njilia mapesa mina mwambia oni banu na mdo njilia bakari na udhara ulani mna haramu tena utoka wonsi jubala kabana ufanyisha mahadisi ekenga bwandu kume wa hadisi yo baba joka waili wanzuani waili wa mali waili wa ngazicha owacho dunga abo bainge wane natiji bainge rijwa kema ore kwa janje kaba joka wane wa diaspora lelo si diaspora de ranzori gere lelo wana haramu wadunga urihezeze bia na haramu wa ina rijwa mangwa jodiba na haramu wa ina rijwa bola diwani kwa joto na haramu wa na pronde zao kujaliva unini kebeni haudejeza bahile ungechukua lazima dukana man lam yamliku khutahu lam yamliku qarar celui qui ne cotise rien il n'a aucune décision à prendre yode liswala nimwambia waniban emwenza mbabingu jo leo na mdonji dia riali ya biye yabo ekemishanga bongo za jiri yabo baba nungwa bondo alukomori wajuta warife hunu pia reze fami remiraya romijini roado komori watojuta warife mabinda hunu warengeze nyubane magari wariye uso wasama sahiri shama na hani kwa mdoga mizo hunu pia omukazu nele putu ne bachane mafitio na prepare babi idhnillahi alkarim ngarjo ndo masiwani beluna usufa jihadi na fatihu kwa na ubaki azali wala isahafu wala bainge ende akilwa pompi na mandini wala kati owenye ngwa juwa yengu juo engarida zao banu fatihu da na belu na fakiri wa shamdada bi d'ailleurs fakiri wa shamdada bi katuyele wana na fatihu lukumani halawani kiwa ndo baki chao abwenti sangeri jiri yao yo hamama joueur ompira tongo ja ngo prepare na mjoka umortis ngo umortis na ubala wene ngo umortis wanti ujo ngo odoju bahinga mu bioni bo diaspora mtilale mdo mimi tila wanjane de utu me inshallah 2020 njakanda jara fanye mashuhudi na mprepare wana jira ngenti hatu mjoka mtajirisi ya rahunu rahula eriali hanyu pia ngitungela ruma bie ngitungela ruma la douane bahile lunga tungeda ya mando ngari hadisiyo garanzoro do voti do tungua bangari tsanga rumweti garanzao
wake waziri ngaranzo wake madepite wahe diaspora ngaranza we biye yone ngo yamole banu de biye ne la douane zipulu ngamdo fanya ngo zirwa chaka mna mdo rangamiza he biye ne la douane mkenti unumtodo hiba moregeze maliza he diaspora mdudi mdo wapashe ona ukaka mmaste na mvie za mabombo kamtushina maregeza atemba aeroport ebane mapesa liba ngeka mfanya ngo wabo gejuzi wodo pane na kazama bien amange azali zenogonda ruzimu zinu sinyi za ukana haisa ngujihisi ya ukana kana ureje wanza hero rabbil alamin e kareje ngeno wakati wa hai she diaspora na mke maveia na mke pre ya ukane eini zijoji liban e kangani na akili basi si derjo rume ensi hatu safara leo no ujotende ngujo jiriha ngujo jirihe safara leo ngamina zuki wangu mtukufu tu Mwenyezi Mungu namlipendo abu mengoni mwa wangu muhimu wote jubanu na waona wase wahangu mazuki wangu wajomba hangu ala rumji mtukufu hivi mbele ajuka ala waende heji yende katutu ngufanyoti atijopule sheitu abamba wanzo daula ya haki etwalabu ya madu tsainu tsati mabiani banulelo tifanya directevotasi tsambe ujo we hangari jo mnyongoa ujo tado we mala tubidia tie u ngari jo ngua ngari ba usoni bwana hai ene mnduna perse ndo ajiajeona yori sari regle situation hiyo wanzo ndaru mavuti nende utwanzana tende chasi singari wanao ya ukana ndazenje madu utsanganya banu litowele purukulino basi baada yabo ngamumwabioni aina mrulo na mapesa nywa hizo jikumbi ahezele so za mapesa na hizo ntipia aina mna mjidie bia yake niyo bana aina mna mjidie bia yake niyo bana ekemwisha uka fidahia aina mdia jundenge Charles de Gaulle aina mahadisi atuka ufanyia vile kama tukajiri ndogo bana mwenye baraka na baruani na wala wararo watanu wende wauda basi wado hadisi hizo ndogo za nchi hatu da hivi hiyo kena ubira tena haina mahadisi atuka ufanyiwa bo fahami bo karihila bo mwenye baraka bo yoti pia ifwe diaspora kali utenderanzi basi dera tongeza matuka mlwani nini mabuhu emasomfu pia shambulie bani hanyu hampashi yani hamkaki yani hamjambi yani hamnaliani basi ngamparoa zate no baba waume na washe waloboti jubanu haina mdia mjili reali yabo yanawidi wakati mdo shia kwa wanafanya mahadisi Beit Salam wala kwa wanafanya mahadisi pia diaspora ngari livao ngari ngoma gari ya hatu dendera jazea ngani kume ngari ko kume ngani shenda ngari ko shenda shaila ukana abona mdare mdu mtima ida sa eze bien gizo inobe jana shenda ara todo ngaro rumia bakarsina ela duani ngazo ikecha mdidaro tena kena ukatena ai ze bien gizo jopu hela duani ngepuha ngeri kentiri do habana gosa dungabo wallahi bila shema dara urare ndo ayo neze passport na bilo ndo ndako watira mi waunda nyi ewe ndivyo ewe mwahono andwani hele bwa kutoka kamtuve zamani kabila kamisha mndo abangu to enda mndo bambe seko to joniva enero usiku shanga ngari nge passport inisi ya ho ini ade bene ewe njot banunga daula haki nyimpa ya saya amrejezo nyimpa ya saya enga daula haki mi daula haki ntike pede ntike de si bien ntike mezi azali haile hizo ngoda ruzini hala habelu uka na mdendazi muyono fati hulelo emana ya bezaka urongo wena mna ila ya mwiso na mtowe mze we abo ba sendongo na mfikiri abo mtowe sambi abo batu ntife hafu abo ba abala sikamba mtuka ukana moya tijo nambe teshata misanga mfu amugena mfungu ntife sende tido ande bulu asibabu dizo na mrende bwana wo yabo mwishia nyi wandu na mujile na witi ene mdake na mnari ya libavuni hapo haina mdake na mnari ya libavuni bwa tukufu nirudini mabieni banu yokana nyi wandu mamba ngameda rumeze voti emanu ngamedao mwede mavoto ma depite mwede mwake maro mikoba wazali au banu shinwitsonga baya emanu ngamedao mwake jaburuhani na Kiki na Dr. Salimu na mwenye baraka na Abdusoefu ngamweda wafanya hamada wao ekanga mweda wafanya hamada wagena mweda ndo utawurudi au ndo utawenda bahana shekanga mweda oranjila nezibani basi
siffler ça yo ça il vous dit loka moi bwana mwede baka mtu ndo ufano wenyi na mwede sana enyi mwa baka mtu wanza vote kama mtu wanza baishirwa vote baada mndoka unu mnyanya ngeba ndo ula repare trama hata usiku wanangu enda ora batsende wawari tira ora batsende ora tira mkenzi ndo fanya sinema ha yole hazimlo ni yorwo siasa yole politique maibali ora batsende ora bada mwa batsende aruma mamfuka kama shira mafikiri ena kartu enda bagari fanyo chao bawo wanukwa tukirwa rambia usiku wanto rifanya amamna hawara batuma bienda mbio hatu haraya atuma bienda mbio hatu kango koza do komori wawe kemru enda par samru la wanjila na zibanata ino mrai saho boheze si papune ze mortise ribahi ekoko jajo atu abo baskari kazeban la ne jomba shukuru hajo da honi anugwa jamru metso yara huo na jibwana amona jibwana we ukada na we ya mami wawazaya wana wafu ya mungu radio hulul nyide monao hadi na kata nyide monao ani nyide monao ha salam tukum baheke wala tide hawara wa hahe shawala mdio mwananziani ajibu nayo akatila kana uwati mizelu mimi yote ndio lio mimi kama mtu nsome mimi kama mtu nifanye vyangu ranchi mimi kama mtu prepare ranchi mimi niko chap Allah bila ila mnakuwa mimi jaja sheka udwa jana yomba nyide mwanao mwana arwo desile mwanao odola mzade ya balo monto aka mjokte hasha wanu bainge kabotanga shauli wanu wema zade ya bar ya pariani ya ula balo monto ala foto o yimgo janda ta $1 edo ngari u paromona o yimone lenda hu hata wajibu naye tiwone lenda ubi wewe ula lo hatu wakati mjibi ukada mina yeye yabo ngari lindao umji mtukufu wa bangwa lahambu ebanu kweli ngamda zao haungari juhao banu ifesa kule safara ledu enyi wandu mloko mori mielewe fasira ukabelu ya dumbie ya dile ebala kweli ya mwana waza lingo dava emna jile ya jado mwene sani ya uka ebala nyi wandu madaru meze voti za urais ebala ngajina zuhaba ubala basi mtokanza mwambe mnyanya Jondi zora kanza mwambie ni bana abonge watukufu na mke haruma zeduma munjilieze na widi haina mndu yambie mstarabu wale naye nanyi wanazijana mlobonti jubano abasa na mtelefonize ambassade attention au criminel azali et ma photo na propage ma photo ya batika mduba njo jambe wangu aenda wa vote kwa tuhenda wanu kata na wandu kata aina hali mraso una ruwaida wararu wanongone ekamwanzo afanya action watu fanya wandu mwana wazali ya tuyadunge mbaba yahe ambe na mwendo wandu wa urejei jeri andi sefeti hatu dingosi nganzo mwana wazali ya tuyadunge mbaba yahe haraka baba nubainge ejara haibali yaniha shezilo muoni iho izo arabu amba eligowa elibra ezilo bonze welijowa ya alama Allah shezilo muoni mgu wa edoju kabati mgoza kutongeza mkomori ya kensi ya dolinda voti oka wemduno na ti utona maji ya uyela utona mwenje utona msomo utona unono utona mahakama utona hazi utona nzia utona dima utona ulozi utona ndongo udamba pakaze vote sijarenda ulisende abonyi swandu wa siasa kamtujue fasira siasa na mtawe kemisha wa mungu wa siasa na mbalize biyo mtawe baba ni ndongo hamani yo na bonga bwando na mamiliari warengeze miliari wado hulo wa baba hanyu wa mikate no wanasho hanyu no watata hanyu ni mwana utina uvu utina haya imbironi abonge abgarani sawo ho utukufu wa mji wa bangwa lahambu na mjwebanyi wa shashi shanyima watwani yanyima shuja mteja mjakeli atemba candidature kama tubulo mwanani yatiniwa bahari mnaitwa nyendo ngwanzo ya candidature bo bangwa ikari abo kweli ngabatolo yali jeni kwa baba abo urikubali abo maraba bo base mwana tukanaenda bashide badi uzulufu hoza
na mjori wani densi hatu kabla rani janti ya bandi yana masuala babano keze miyo ivu shawandudo relaxe mbabi tena mjomba wangu ya fosu kwa lelo yo paro sulaha damu uo mjomba wako ikayao ngamina mwanama mwanzani wangu uparo Uthmani Ali Musa ngamina Kamaruddin ngamina Elamini ngamina Daud Ali Musa ngamina Faisal amina onti pia Saidi na julo tangani nuana shoha hangu onti pia Fatima Siti ali hatu onti pia ne mazime jila no tangani mjomba hatu ya kamdu hindishele watu kwa humjua o maswali mjomba wangu oi tikaura mpira nro arumwekano akatira jarida mori sinenda na rege meilleur buteur tire jay komori jati parano wa jomba hangu no madama na wa equipe tiwambia ukana bantita hawa rumo selection ya mori sin nani ko nationalité ne ya bushini ikau ko parendaro ka hadisi bahi emri afale lo woyi mjomba hangu sula damu hamba dahubi bushini amba bahi ekada bibo mwana msho hangu tende tawe ngawe tartibu ngawe makini banu ngondo shiwoni na nikoni ngoremba mpira ngari jibo ekodenda bushini ngo janga milaiho ngojenda dube ngama za timbwa uhewe ambe ngozo utimbeza haho wewe samba ngama abada sabo mwana baba ngo jodele woso ni nda wiyo abungetawa tahadhari bayo ni nda hiyo to jairewe na amba hiyo ni salam tak akautesa tijati mndumu usiku yende yarongoze mndu akana problem kaulitambisha timdongoza wala hanishidia hata bahinzo mjwa maba bahinzi na hoida ha wakati na ula saunu pia utoeleza wanu kuna hoida aba ntina hoida ambiza bari sojenda bo mjomba hangu amba bo mwana msho hangu emruwa ina katina rumiwa abo yuda za fikiri bala hafu timdongoza hata baseka ju hangu ndongozo misolo amba bana bahadi ajuko ni paswe manyo abahadi aju antawada roho ntwenda baharo ntina hoida bahera ru iyo diyo na irenga bokonja paro mdiwaza mjomba hangu paro sula damu wada mchangama ya fariki do mjomba Valdo na Daud Ali Musa na Kamardini na Elamini na Sita Abubakari na Fauzia na Mariama na wonti pia na Fatima mwana Valdo Uthmani Ali Musa ikayao haruma wandu wakauro mpira wa mdu hakayao tijatende Egypte anangaria Egypte la mese 2003 ou 2004 ijanga sibala wakati yo andwa dobe ha kaseti mndugo do atia mna kaseti bala record akaza utetesi hata baheri do amba woto nguto album yawe yabe bakatu yero ayindo awu yere waja auja mwana maheda fanya kaseti bala ya amba mahadisi bala hata yabe yo alokomori wajibu bahi ababu fa hatoba mjomba to yarere ya message mjomba sudi abayindi rahmatullahi alayhi na mwombele dua Mwenyezi Mungu amrehemu wala Uthmani ali ngwaelezo bo mjori sari jomanga kairi mkena tartibu parce que bano risari buhe macho na mdoju wakano gokata Mwenyezi Mungu abaja mtume abaja ila dezetu ya haja bahi mjomba tu mjomba sule yamba Allah tirenge hikmai rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a amba anta utetesi anta utetesi yoda rumwe kaseti bae ka orijibu anta utetesi bajuzido ajayo beka mndungazi ya rongowe anzo ikenga we na msomo wabe izo wasoma andu adoishidi ya elimu udoni yobo wito wao juzido ajayo mjokara kuja soma hitu nganzo ikenga borongo ikenga we na mahaminji huona ndogozi inji weshelewe tarehi udoambia watu ngawe mnaijana kutina mahaminji nganzo ikenga we na dujala malaika usisiza hajo unike wandu noiliwa husitiri je mwana wazali byarengeze mali yatunga unike wandu ndo tumba uona kilo mdemele koti na balaka batikali majima ashinda litanganya bena mna lazima mwiso ameganzo ukena vuwe ka usisiza aina mndu ajia hure ho utengele basi hamba ukana eka kutina nzima yabo basi dazo utetesi ba uo mnyanya basi wakati raishi namna rogaba ngorongo unere gazeti kanzo ike usoma una bezi wasoma au ngawe na mahaminji una beza hetarehi waiona au ngawe na male ka usisiza jo ulibo wandu wa hule malapo au kena mvue ko anza uro lo hito shakti je udore kaseti angalau shaube hayo angalau some bashede shaube hayo bahiwo manadamu boko wandu otipia wakamvumbwa na sifa njema
akaanza ni sowandu hakana yurumbi bahibo nende komori anipara rahmatullahi alayhi omana haba ngamina mnauruma tuwo tuanza joni saidie jo batile me watila ura mpira tiwo bwezi baba nwantinere akuja bambe se wode mdojo shina msaidie bala happy shi wabala ngwendo yani pare nende rasteri Allahumma ighfir lahu warhamhu abange mndu hamadu okajajo hufa ndaparumisha ukahamana na mndu hanzo wandu yorenga wandu ndo akana irumbi kalimatun tayyib sadaqa wa qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha abange ema kauli yao yani hulia ezadunga shimeji watu ikayao harilolea awe miongoni wangu na walolea Musa ikayao halolea mwanamsho wangu akalole mwanamsho wangu Juma Masudi ka wokuzini wahe mshangu muroni bahe yafariki usiku wa lelo tivumbula swifanje mazahahe kakanza tashahe akana irumbi hakamwelevu Mwenyezi ya ntamani lailatul juma emasihu yahe juma ushelewa ile tasi Mwenyezi Mungu najalie iko wandu wanu ngwa wandu wambeboni waisango harumu mafuko ya mbeboni ikengwa ona ondo ngwa uradhi wa mahala ni waliyo au ngabo nafsi ndaru nafsi la amara itugo amrisha mndu pasadi ndovu nafsi lawama yau tongeza mri adola wa nafsi almutma'inna na nafsi njema ikayo yohamba ya ayatuha nafsul mutma'inna ewe roho nyitukufu sheleka sumani hafu baba ni wakati kamtuyoza rohban njema yatulilia irji'i ila rabbik rejoha himfomi waho radiyatan marudiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati jonjia warumangu warombo anje arumezi bepo pastere abo manama ya demandeban abo kairi ni mrenge mambesenge na ya johanza ya onesembabi watu wakati mwambie ya hadisi abo na rumbe Mwenyezi Mungu watukufu wanu Mwenyezi Mungu ya warehemu yasubirishe ze famille ya jalie kama hala waliyo wa harumeza rahma za Mwenyezi Mungu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tukufu wa alayka salam mon frère Fahad. Zuki wangu ni mtohu mrambua ikayao Mwenyezi Mungu jomli bandro ngabo Jimmy Asumani ngabo yeye ngabo la duchesse mwanamsho hangu mbajini na wandu wenji wako haina rongo zijirio unimete okura bainge zinjinga mogarini na hizo shami ushukuria abange yemengo ni mwandu wikayao miujibiwa bahini utobozere zongo parusema foto ya Asumani yuhumduzua halafu haina mndu wikayao Mwenyezi Mungu imani guhisi ukaza ngo zinuga zinodona ingabo fuduri ngabo ujewiri ngabo mruhitwa ngabo wizi ngabo shirki ngabo izo zontipia timambia ni jana yoka walimu wazali wa isawandi sofariki zendongo gizo zero aina mrungu wanzu ya besia jempozi ya wanisoka mimi timerite na mwonda zidara mwambia ni vanti parati ni kuwaja ujao wanjia balbala ngabo wado harumo zevoti ngabo watuhenda solution mramka ya harumo wakati la harumo wakawenda engo fikirije engo ambiyo jo wa Komori emakatira waswilianu neti hatu ya bidiri irengewe itona maji itona mwenje itona msomo itona unono itona amani itona hazi sha au contraire ngaru wao tena no fungwa no tolo montiju emwana hengwanzo ya ngenti engo ambiyo wa Komori je haukaba ngabo wahezedwa ngabo wahezemali nirudi ni moshe lesiseni yakana hanyo tipia ngari leader uni hawinji mfumbile harume place de nation ou le mekupia wajiwa ione yoti republique ruenda robadidwane Algeria shayo o ule mekupia mojori wona yabo eni ujohuja na risaidie ngabo bafu ranzori zirengeze bangaro mbao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jerizine place de la république kabla ya henda razine Charles de Gaulle ira razine place de l'indépendance o Mwenyezi Mungu ajori tolea ezena disizinu haraka ngamushiriwe mtukufu adartu. Naam mwanama Fahad. Salamu alaykum. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mjili wa swafi wa Rejer Mwerezo. Avec plaisir. Auta et combat n'est pas encore fini. C'est la fin ya Hassoumani. C'est la fin ya Hassoumani. C'est la fin ya Hassoumani. Il répète c'est la fin. Je vois comment je la crois jelewa. Allahumma amin ya rabbi. Goshele Genevois. Naam. Mshele rondo.
vazima karma combat jusqu'à maintenant Aqui. si kako réduire arma ze voti avant moniko ze résultats za heze voti asumani ati amdabani hamba elimrava na tu déclarer ka honguze voti wanu wa déclarer bon avoka wajaka président hada profiter hakansi sha msajada ramtinia 48 heures Robalia ngir kanzar renge yezi to kari renge char kanzar monese premier avertissement maintenant c'est la deuxième avertissement les évoti na rende haruma zevoti msajaja do njiao sha c'est quoi tu patetele wareti les boti surtout des diasporas ils ont préparé les billets Hakika. Préparer les billets bafatihuka na ulishinda hata ono roboti na uhara na msajaja wa utia Komoro wareti surtout dans les diaspora da si diaspora parce que les kino tikali juzi da wana kahuja si wana msajaja pia wakozifanya wani mena se wani taba hapana banasi hawansisia bai namjue arende harumaze voti ni mdasi he mananya jero ni kwa jori kidar mwe mijiado e mabavu yatu il pouvoir ngasi nyo e karilashe c'est foutu pour nous bahir tilashe namjue préparer ses bières ici là maintenant dabasa si vous voulez dabasa raundi wa lobonti juu wato haradi ngoi wassalamu alaikum mon frère marhaba binti mtukufu ilo suala muhimu hauka iyo tashijia iyo ngei ni kawa wandu power ya ukawandu wala mwe wandu hisi ya ukana embana ya hatu sonti pia surtout da siri de lumishi hao lor mwezen tizinu tsone ya hindu na ene amaya hikomori emwana wazali airenge guitembezo kama zomrenge selfie kama zomndobira rumesi amvyo namfanya ino mwanzao kama gamina gashitseli tipua to na mtowe mrenge na mtori birili no mrenge katwaba to urenge wabo na mtori birili no mrenge tia namba rumtoka utsa no mnibirili abonge gelazimio ni wakomori msina bamime mturongo banka mjokanza njense komori nende nafanya mashuhuli minga mjokanza njeni ke ama chau minga mjokanza banunga ni hama wandu watona haya watona ari ukamzolo watukufu Mwenyezi Mungu mtukuzani mtweta mdodo watu ana waruma ni fami basi Mwenyezi Mungu asamba wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyib mimman khalaqna tafdila naritanganye wazima wa tasimu bihablillahi jami'a wa mawpoza naritanganye asiba bya Mwenyezi Mungu wala tafarraqu litambaliane enu lona fumo na lisekuli azali banu mimine kado atati wa hifadhi belu azali usufa jihadi lukumani fatuma habari wauda wangu na we mwenza shonka wa fakiri wa jamta dapi wauda wangu kwa ina kati mitu atomwa manani na wangu wajua woni parisa kwa fanya mangundo wa parisa sijua wafanya o ambao kwa tuenda na bongo ndio ona rilenti jiconcentre liwa swidi basha mzima wenda bwani noenda bwani yoja namba hii ngarjo wa swidi sio ndo bakari mwe bwana hiyo nakunga mu shukuriyo mtukufu ukashile marhaba usoni mwako moriba uka kazana emapicha ule mengu pia waone ba wao rema topia na mbio wazali wa Komoro walo TikTok ya uka sitamoti hufa wazade mwazaya mwalolo mwaba mjemanga mje mtume mtota mje TikTok mkanti abo mchungu wamba to biami basi na ujifilme histoire wanoni abo wangwa wa ngojua wahimiliwa ni mapamsafu wahimiliwa ni washenzi wanu ume ya kweli ngwango discuter ngwango uhadisi abonete mingamjongea bana wana ya hatawo wanangana il a mis tous lui à vazwa juba wa jamanga onda
ndo kwa wachama kama wanua alifungwa George wa Kongo wa Taarabu kamtina wa baba kamtina wa baume kamtina wanaume hanyu kamtina watate surtout le mjinga wa Hassan le négociateur yola mwambie katija tikaula daminaye kionezo ya fana linapuhula la bila rats bwana sio bueno si haina mtu remich remafundi ranywa ngoma wana washiwana ranywa baba wana washiwana ranywa tata hao banganya na umfu ezitwabia wazambao TikTok yao zitwabia mbino ushenzi na ina roho bueno chafu wakisafa mratu kwa zitwabia zila wala ndizo da ubarbalongo wa Taarabu ndina ukawa mbikata wote ubasi banu da bwensi ya shambani shanga ndio hivi bizarre karita wandu barika sina mwana bawambie ndiga wao kabansidera tenga yeti me Faransa kama unurangu 75 sidera range independence ya Komoro zempesili wa habo chafu Komoro yatu na wazie banu ikao kabla lazimu ritaure nzatu wanoto tabarika ulada sina ho ndio independence tide mabuhamu ya Faransa de wanzo wame watu gata izo wambao wakatutwa wanu peple ngabo baba kaurongoza mwanahe mwanamume baba nimeanza ndore kana mifano miswiri ambie mwanahe uka hawana hadithi wakocha sana hadithi wa misiri amba ibanu ujue fasira hivi mwanahe amba ndi ujue fasira hivi amba tibode lelo mbabangu aisange na esprit ouvert ngarjo ko urongoze no pia razakindume razakindushe lisanga sima intellectuel ma instruit amba bien sûr papa hivi izo règle menstruelle wikayao zojili ya mrumshe aruma mwezi yo mjili ya wanatihu watanu waranda rwafkare zonkudi yelo papa bae ngozi ya vulise suje zindwa ya tajia mwambie ukabanuka mina cha ucha baba hamba atishia amba baibanu e difference ya ho dawe na mrumshe ulona higu hindi ha e difference ya ho dawe na mrumshe ulona regle hindi amba ile swala ndio bibo papa amba ala famu zisa uka mrumshe ulona higu ufanya no yo ufanya ina ndongo badiye kaswali yakafungutu amba nge wewe difference yao dawana mrumsho ulona hivi hindi ufunga tu mika fungu swali wako swali amba boga wesa ukawa mrumsho ulona mdogo zaki ruduhasi izo eliza hundra o wakomori sai no banu shele kemtu katsuka yanzi yavan taisil jin mrumsho arumon roshi amada wan mrumsho ngere telefoni ya kaza taisil jin akaza alafu mrume usikwa jana ngere telefoni kuyangalio windo pite sil jin oya pare mrumsho angu kadumingo miraru ele tina ya kaza jin ola mrumsho arenge telefoni windo kungo pare mrumsho angu ata 30 fois ola mbabari ke telefoni ya mrumsho habipe mro la ngwazi ya jomro dungo pare mrumsho ya mdrage basi yo parabala ndo la de mrumma ele tina ya kaza jini gola ele tina ya kaza izo tina ndo kwa bo madoni ndugu kazo mrumsho mon cœur mon âme ne cha uchawa mrumme atajodo la na téléphone de la maison papa les papas des enfants au hakaza ele tina ya heba sinkafu ngela simuyo owa komori wandiswele walingosi ule vingo mwinchi zitwabia mikizo zinchi urahitwa ngo mwinchi mukutoli banda wa mdu hafu basi na zino pia zoja haruma ulevi ngabo mwanamshe levi mwinchi lo komori auka ula mpango wapangiwa ya etilemana temiri bakode mdu honore wa komori ya doni kwa romfini ngabo mwanamshe omuzatumu alewe katika ujonzi ambao eda jija za marashi hata avaye mnangu mfubi aduboti yani bana gutsoheda alafu ambilo kana bo manza barufanya namna hii aba banunya ndana fungie tumu
sifanya beti zivo mtana bo mwezi wa tumu alafu tambwa nifanye kafara tambwa lisema maskini mengo mirandaru au nifunguze maskini mengo mirandaru abonge banu mnanguo na vawo ine marashina tiana zinu ngamjoka ngabantu mengo mirandaru wajo fungue tumu katika mjani wafunguze zobo mtana aina Mungu tuelewa namna boko Allahu a'la wa a'lam ya komore namna idio ngejuka ukamade miswiri yenda yanshi siza wandu hata baso siku ya rejebo tijua ya hapi amvio ya jo zia asibonti ahante fadisiba voni ngurongora kambiriza sujida ngurongo sujida tu shukru onyama bala jwa kaja ure mnavalisi alangu imide mgo ya jarumenti yahe yanda ya maki iyo de juka ukakikoni wana mafari tifanya 1 an tilawa octobre 2023 tisiaruma zevo tikusulina on espira zevoti azalika javote wa hata jokodi hata il a fallu mettre la zizanie et puis il y a toujours l'opposition elle m'a déclaré qu'à Hundu ngebala watu wawarele hapia watu na irumbi ele hawambia ukana banu ngomo de deuxième tour la mina we haparao la ngamo de deuxième tour la mina we na bo watu wakana ashebale ateledo bya dunga do biba wando watu warambi shawende no iliwa menyenti inde banabo ko kamparo diaspora wa kepre ya ko wandu wallahi ukwana irumbile diaspora ukwaranza ukwana janasi bahinde manabo ko tamba wandu onjileze biye bangari si hao renera wanidiensi hatu wasi hawasi haureje akabanu si hanzara mbaro za darasa wandu wate hembabi rameza muhimu ilindo relaxe ngabo mbaba bangabo baba wenji wareleha wangamizo mshahara asibabu Facebook mwanzo wake na Facebook na WhatsApp kwa tukana mbao WhatsApp basi cha wanjia Facebook Messenger na hula kabo mbaba yambie mwanahe ukana unibule Facebook yao ndio ngabo wandu ili wallahi bilahi wakomori sikaubeza nwapare wabezo to ngabo mndu mbatena yanire ya mafoto tujwa hareleha yabeha tabawshida bezar kozime mafuta yao yaritire yaraka ngabo mndu yanda yati yandugo za twabiyambi story yatuka uju basi ngabo mbaba yambie mwanahe ukana kunibuli Facebook bali banudeza habari zijirio na zilaba mbaba tire mafoto na wana video ya kautabu hada yana mzaza hoana abuliwe Messenger ala ngulo mahalani hatel watile mbaba hata mafoto ya mdana mzaza ho wazindara nana cha tiaba kumba washida ali banu wa Facebook usicha pamba amba yoti zimi tibaya yoti zimi naam baba nyinga uzimi usawitege dawa wewe zima telefoni yota inuka mimi yoti topashoni na mwazi wa baba wanu ba wareli habanu wangamia wa baba wanu wareli habanu wangamia basi otuzingarisha telefoni bale hare me foto la litaru ma story bala foto la tulazimuli ni je bala basi katuju wangu otomba kana aisange ndao umba hambali ubulie utodorongo wada na wandu wanohude WhatsApp uta Facebook utaona zama jinisi dawe na mama mwede ngangani wazi ya Facebook kwa ngasuko uone akaweza rege telefoni bala wabuwe wa retizo nda telefoni wa alo ambulie yapo yaone shangu anzwa njie pia je les toi bien zilo komori wana watitu wandu bachomba bari ngabo mapesa abonge worona o baba ojombo wana no washi kasina babuzilio amba tubu ila Allah alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah aina katintula uzamba banu ezodola zifanyishi hao Mtume sallallahu alaihi wasallam hamwambiani wazata hangu wa Komori na mwishie bainu muhimu hamba ukana aqudhu hajatikum bilkitman kamdo fanyi babza ndugo za hanyu discrètement kamdo fanyi babza ndugo za hanyu discrètement fa in bi kulli ni'ma hasad haina ndugo jema za mjidia ni botoka wanduweza husuda bata kwa bode sabwe wa hangu ndidicha na mrele yeye esitwabia mzifanya uzinu mdenge mapesa mfanye nguo mdova yanga wandu waidwa watu na tainero
ese kofia za mapesa mapesa myazingara uja uyonti pia ngabantu walona problem oko maskina ngetsonda na enero bala maskina ngetsonda na direba mitijo kachi ngamtugojere mahusu ndabo wa Komori kamkaradhi ngamona haina shughuli za bi za uhafu wari maja wafanya haja manama fahara mjokanje zabo naam au kama jale waja Faransa waja mazulufu atakerua lo wa Komori amoniko experience ya rungu 75 ra renga independence lo arumwentino ra kofonde diaspora comorian ya Komori lo Faransa van midekina donc quindi wajahunule wazulu atamdo ajoja ekanto fanya ukumbi basi ukumbi ufanyiwa bwana harusi na bibi harusi kwa tunda bahiru wanikuwa mabuku basi haina usiku uwanda ajaru ya hangu basi pesa ndo ali ala quindi wazulusha walokomori quindi zingamanya ene mnokutokodokodwa na mjoya mwenzangu Faransa ene babi akanyoha uzuha amenye atafada ina relo Faransa waja mashindano problem mashaka ono mala pizano wakulana zengo zehosoni haruma Facebook dunia pia ndo tuona zetwabia ni chamfu za Kikomori za hapo si haki na wazie libatani lao ebandia benja ine elebea benja nana mopao wazie libatani lao on a une culture on a une façon d'être manarako renga independence ndi ke wangwana rijirume rijienshi rijilele rinike martaba ya Komori hatu watijawar bala batani la mafiti wamba yo développement c'est faux et c'est archi faux arawani liensi hatu parce que yalisi wanoaze par Ahmed Abdallah Sambi ende manale wanzo ongaona harara wanzo mfungue erti mfungue e babanu non on est encore là kabla zimwike wanawasha wa Komori waonao na wanao nezefami waonao ujiro logo ntiju wanangwa sukao walangwa wasungure mwabadi no ufuma wandu antilo kawa Komori wao wanao Komori wangu arao hitwa shele wafumao tout à fait afuindi wenju ngwafuma wenju wajasamo pirizo wajaje wababa wanazijana wa Facebook ngwa TikTok watu ngamba to byandi na rogo za uchafu wajibenwe chao dhahara alfasadu fi albar walbahr kabati onokana wangambi na fami kabati onokana inu haramu kabati onokana banu inu urisa kabati onokana banu ngambi na wana maudu wajua paresekana enda pavye wakava iburiani nje bango ni ngowe wanu wala tao njoo rungo wewe hapo tabia za kishenzi tabia za kina haramu zitungufanywa na wanadamu wanu kabati mrwamba kana ule wewe ibani kutina mjomba kutina mbaba kutina chao ibani kwa kamera nda huyo mzee kausa kababa maranzi ala aise mina souci technique ngonishio couper yo rantibo ujobuji konjumji voilà voilà kabati za kauha ngo tonesa mapele ona eo basi ezero wazahi mwana wazali ngihama mna moto akaenda likoli tundudis mbabahe mashallah into tundudis barakanaro ombati undudis aina usiku ya takutabati undudis kaziza watu zero kizo jema becha zero ko madele kaida ato siku ila jambia mbabahe tunduturo baba mbele zabari trois zabari amba yone ne perso pochoni yone ne perso pochoni le 3 e bale disi la bala kabila kazi la noti ila de bairi ya dodi dia yeye ndio mwana wa azali ya dio baba kufikiru kavala zila noti ya ndo likodi jaro bale ne baira ngwenda yuhidia
izadizo wana wazali yali reda azalwe kizo tema hidrokarbiro au majetsu wa uta itedi jana bana kutsora kamiza atari ho boze sipapu angwada zangu tukamwali hata ufikiri wana ngufo eke bakuru byamba ukumbi abo basi ototika usama dona na Shakira na ididi makritiza zile wazali wako wababila bahati mwambia ni bana ndio ufa pesa tu nizunguwe ba mtoto bila tidumila ni chao mtumede ya mwambia ni ukana aqdu hajatikum bil kitman fa inna kulli dhi ni'matin hasad na mdofanya babizana ngozanu secret utibale mabia opi wachile mapesa mzali wewe dalia wafanya leso wafanya atovaya gauni la mabie marufu 50 rufu 50 zinchi la mitanga ya wandu ya sauhide wana watu wa makulosha ligodo byaziza la bwela mdola eba wandu indi ha yonga mtoka nywara ruranzi watoto kama mtima wala yake na husu dange juice so ofa baza uje ngodi bro mtushira ndasiso mdo kubonsira ntine ukumbi wisa bazara kaparati para masarifu wacha so mebadiri wani bai ha mebadiri so mbai ngo bala fa ero ranti so jaro ma Sudan watona hata le bara la vita inge juice ndo va igauni la mabie saka nyina bahati watu ndo wandu bala watu maski bala womfobo wani bala wana ngoja sawa zilike jaba hano ondo ni mapesa kwa tapofanya zito bia zini o walona mapesa kwa tapofanya zito bia msifanya bwa komora wabo mtuta wanuru jufumo da ubyo hacha si wono sawa kauzina eze sifle eza eti ali banga mtu guda mupi akabati mzade ujodo ishie kongoro kwa mkawa na bashini pia wazade mdodo wa kamera na mgera sifle watineze baf nelekio wombi ala dikwenda bahano amba chez toi je pas sûr zabari ekeri dariki wa wanaume wa ruvu mzima gurongo wangu wadazo waishi atoa saka watu mshidi aranzi wadas shawana washe wadali kwa ushiri aina mgurongo wakati mzima aina mduga na telefoni tena gurongo aina mduga nzo ya chibwa aina mduga to pia na mungu ile wanao wateo bazima asema baba wazimezi swa baba enda ndo mtu mshalala amba alhamdulillah ile fitina lisiu alhamdulillah tina kwatoka tona na upasula shaitwa bele fitina lisiu mzade atuamba nguna la ani mdi ala mwale fitina kula kalalala ile kalima baid alhamdulillah الفتنه نائمه الفتنه اللي سيو لازم زادات رابع الله ولعن الله من ايقظها nguna la nemri ya lamale fitina no wodi wahidi dalalika usiku na msio wananywa vinyo baka bomlevie enda mjini bomlevie enda mjini ila uzisa ojole da hulamba badobi ami mtu walevi wala anda parsa walevi waka rampira ba mi mtu woyo kama la katantoni bezani uve ambali ya ida mati yule haba undo ha ala famu zisa engeda hu ngehula rira mpira wala ngebala haba ni utozi sele da hulahe nguti ka ubezani usaidie shawu ngehula la ka mpira ulevi ndo kuntiro ndura hitwa batina ujua ndufanya to biambi batina ujua ndurongo wa batina ujua nduenda shoma ala tulasim besemba rugonzi mayahe ndumshe ya zambaza kweli ndumshe ya kaudo gate mrumahe hata ya qalbi ya ruhi ya habibati ya habibi harusi fomndum bwana harusi wa hangu wede nyora wede chua wede mwezi wede kibula hangu hata ndum yaka wona kama ndumshengu mstahi swafi amede mbakuda sana zate ukumbi ufanyo basambali yabala mbaga muve homra wechi wande wa hechi ambe wechi bala la fata joreje ka tu shirika limalata ha bwama fanyo bwama unikecha bwama la honutuka uduni sifuno ni gate ala futija tu ube heji aba kutwamba tamarongo amba shabalo heji bala tira utubi ala njala usoma ndabo wala tira utubi ya isona kaudo hamba ababa sainu tina udoreje makaudu ya ndabo tena ndo aba wewe jauja unabukutini zo ndakanda na heji njendo fanya betisi ndakanda na heji njendo aba macha ya na sinema abonge watukufu
amuso swala talinu na mlidoe jawabu la haya yanti wakana au Japon kabati mjinga Japon Suède kabati prisonnier Suisse kabati fukara kabati maskini Suisse Autriche kabati pollution Allemagne kabati chômage na mwishiano ensi ya hanyu embaibiti yo hindi ngamlido mria jibu ile jawabu yao Japon kabati mjinga Japon Suède kabati prison Suisse kabati masikini Autriche kabati pollution Allemagne kabati chômeri ensi ya hanyu wa komori embaibiti yo hindi ndilo jawabu kwezi watukufu na mnabi yeshitiyo harumeti ya hanyu rijawabu la haya embaibiti yo komori hindi namjibu aya ngamalgalima jawabu koshiliyo eshitiyo ngabo shiliyo ngabo ufujari ngabo wizi ngabo ulaba eshitiyo de khairi asmahani aliani ajibu eshitiyo amani basi dobina damu na mremekoti Hamdani Mohamed dobina damu eshitiyo komori baraka komori kabati usilamu komori koshiliyo komori kabati président ngabo mawaziri na madepite il y a rien du tout ele jawabu ndalibi elabidi lirengwa holiyo de majawabu ya jayao kabati khairi koshiliyo kabati amani kabati ubinadamu shitio baraka komori kabati usilamu komori kabati président il n'y a rien du tout komori que de voleurs hai audio de majawabu maya onabo ingari wafikia nao na hivi shitio komori ngabo zitona wedi ngabo zitona mashomeri ngabo zitona mafukara ngabo zitona wajinga esi eshitio hindo hatu mimi amndotanga nitsange bangu kabati khairi komori wallahi bila hay ele jawabu kabati khairi yonga bu khatubia ka hutubu haba wala ndo shando biwa vaya na namna wala ndo shando biwa wenda wazi wala ndo shando biwa do Facebook wana shando biwa komori wala ndo shando biwa wala ndo wana wadopi wala ndo ndo wadopi ambao zitwa biambi wafanya israfi wala pizana basi kabati khairi ya mrujo vankandu na juba na costume hende jumani abulie mdumshe wazi hende bahano wabo la khairan abonge abo ajibu ele jawabu la kweli kabati khairi harumaenti basi ndio ngosili hapo pia mimi wadoni tiljo katamba kabati mawatwania kabati wandu waona haya kabati ubinadamu kabati aurire jawahi mwana msho hangu mwambesha kashende koshiliyo shaka bati khairi harumaitinu shari ruf kabati khairi ndio ile jawabu abuge hapo kasida yinu uende utini wayo asmaana lian bawode yajibu ile jawabu la lingana ne ezanugo zamba Mwenyezi Mungu juhifadhi ya ubarikishe na ridunge kaswida ya la ilaha illa Allah لا إله إلا الله رحمك يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
لا إله لا نعبد غير ربنا المقصود صاحب الكرم والجود باسط اليدين الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا قوي لا ولا ملاذ في البلوى غير شاء لا طبيب لا شافي لا محير لا كافي غير عالم الخافي ربنا اللطيف الله منك رزقنا المكتوب محصي عمرنا المحسوب منك رزقنا المكتوب محصي عمرنا المحسوب طالبين يا مطلوب طالبين يا مطلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كم ذنوب كم عصيا لا تخف يا ميزان جينا نطلب الغفران غفر الذنوب الله ربي واصلح الأحوال بارك الولد والمال ربي واقبل الأعمال مع ذاتنا غير الله ما لنا أمل وأمل غير جنة الرضوان ما لنا أمل وأمل غير جنة الرضوان صحبة النبي لعدنا نكتحل بوجه الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رحمك يا الله suala la pili watukufu le suala la mwaduri huzisa ramba Japon koti maskini ramba Autriche kabati pollution divumbua ezengo wikayao Allemagne kabati chômage ramba Suède kabati prisonnier e komori shitio hindi ele jawabu e shitio komori kheri ele swala la bili liangalie ujoli jibu e shawaswilisha e komori e mahalaili yobanu nati mtiti ulona finjema ulona bahari ya wanika shingo na finjema ulona zahala wanika mwenje ulona dogo la wanika haina mimea mema na mawe bweka yao uyoya kaulazimu kemengo mawe ya lona valeri rilo haruma vahan walu stratégie géographiquement entiyo ketina wanadamu wenji ema nara waswili rilo haruma ufujari na ujinga na uniambi na hindi esha tungezenti hatu ya rorena mnainu wana wahenti wafao sababu raisi na hivi ilo lile swala watukufu bange video rifikiri ilo le jawabu mtidiwaze aina mndu na unjilia mnariali wa bie be safara lelo aina wakati Mwenyezi Mungu ajori waswilisha biidhnillahi karib ngejula simwe diaspora pia relera metsasi leo gari desideo gari fanyo sharia sinye bani okakawana ure wa voti ifori voti joandwaji ngaranza lelo riundeze haki zatu banyoti pia nywandu mlo banu pia kamja paro rifikiria ti la douane ti billet ti ba facilitation itoka yonti namna bokumri sahili shanyuri wana kitsindu bareka mazo voti wa mbaleze mbya bonga jo iho namri prepare ina jauja au kenganyiwa wadi kamja paru hizi ukasiwa nyanyanyi nyondu mlo komoro basi safara lelo azali ho fariki daeno wana ni mrumshe ne mafujarian kanzuri rekeze pia aina wandu watuka uhadisi nganzuri keside rudoka wenji yabo lidomine enganyi pre watu kuvoka mtipre ngemnijibu nganyi pre hauba nubasi ngamkontiyo mjibiwa mke amapunda mpashilwa no watona haya walo komoro no watona irumbi walo komoro no watona uvu walo komoro ike kweli azali ngwara dozi la ike bano mwana awazali kweli nge ngwara dozi na munjilese na wili ezebie na munjilese bie be safara lelo haina zijuka uhadisi wa komori ya diaspora do atutendesha tendari atompira arendela do rampira basi chese nyumbani magari neze journée zongo za atupia safara lelo mwejange fo amcheba karendora auni ati hatu ngarjo do voti
ngaranzo zebiye zipulwa immédiatement haina mtu ekaizo kezafanyishia karna urenga mbio utakonsi juma sinonga na bia lengana mwende madola ulinziani bangara la leo nyumba zatu na magari yatu na mwende madola ulinziani wana haram yode ya lazima wana basi wandu walokomori wala pia kwa jode jao ne ngamina wanriho haema tuyalo hunu wadu wadunga shakwa tujisikini wamba ibanza bari tuna madepite ezabari bitsovote ezabari ezebier fungoro ndo amani mnene bia lazima ifa 500 euro ala funga mbivo 1000 euro azali adorenga et nous suivons des aheba si ba tout mimine de nado na boze condition que tinje man vieux ça m'a fit inde mana ko atazali ya njoishi ya ukaye gwari vuze sipleman na mdagari kama siwani na mnabiye watukufu eshari wasulisha ensi ya hatu wanu lelo hindi swafi mwogo jovumbwa zindu zili ziraru undazitana ele jawabu licho mtini kaswida mdu wakodo ujueji iburi mobele dua yesi mbia mnikeza khiri esa chongeze ensi ya hatu ya le shambani ebanu sababu hindi abakem ya chibu heankli shele maudo kengaranzao nguya jari waswilishe ridojua ezaka uri waswilisha haruma elebaya alikunda di amtaweka swida shele ewa mwando hanzi au mavutoma na Nzema jawabu esha tongezenti hatu rahunda rare mwabayi ya namna inu hindi kabati uadilifu umavutwa maya na mjibu de rohombi unafiki mwinchi na twabia bizinchi na mwambie majawabu licho mwambia do umezi ufarizi na umezi na ulaba kartu jo watoni hindi fitina desa waswili science ya hatu harumeze tabuzinu hindi bonsoir frère na mwambie shatongezenti hatu ya waswili bana namrambi yesha waswilisha enti ya hatu komori harumeze nongozi fitina na rohombi abaki wandu waili rijauto wale jawabu shatongezenti ya hatu wandu wa waswili daraja hamada inulelo arimushili yaoni shatongezenti ya waswili banu hindi watukufu dezehitima hizo kesi sinya kuizo sika regime rumwi ewa esha waswilisha enti ya hatu banu ngamukazo nasu alabu na mbeze mjibu irresponsabilité ya tongeza ruwana damu swafi waili wararu watongezenti ya ngamia hindi tena nalikazele jawabu hilo bele swala lava sangilo jinji
wanada muda wabi swafi rijo wari hela wama ya ukana wandu watongeza nti ya rorena mnei wandu da wabi madhamana watongeza okay gamjibu au Muhammad Muhammadina ngorambio madhamana da wabi watongeza nti ya hatu ya rorena mnei wandu hindi ele swala riduzi sabanu ela mwandu lijibu lwanro ela bili andungu ambao ndongozi nji ela raru madhamana watongeze nti ya hundra emahalani yare mabanu lelo hindi izo swala muhimu parce que honda solution ganzo mradu wandu ganzo mradu wandu watongeze nti ya wasiliban wallah yabo yajibu amtowele jawabu wa eshatongeze nti hatu ya le champagne yangamia abantu amwandu ujinga au kai kemdu kati mjinga abungu jweze yakizahe mala ziliyo yo ujwa zero share onti abili uzulufu no mavuto amaya bainge mdu tukawangamiziza mahamitanu sheka huvuriza mbaye ndinu wotojo balambio wende bo wazulu uke kujukana bale mruola ikawlazimu hundane yakizaho yabanga jitako ujinga mwinji fikirikana kericho namba pare abera isiyo mwema ekaka bo mndu mjini hula nome abera isiyo mwema parce nga midada msujua ukanon shabanzinti o wazungu waelewao ya ukai lazima wakena connection njema wakena maji wakena mwenji wakena pare wanaweza likoni na hizo tipia waelewao haina kati ya haki yao jotushe wangu ajo pia barash watu si wa Komori ekaka bo mndu mjini yari kwa bazidi yo watateno wa baba pia walo wajinga no wana ngwa wa mpishi ya ari kwa karibane ibani kwa fikiri wadasome yake kafanyazi ujinga mwinchi shema pesa nupia ngalianzao ezabili ndungu kubalianya miziwa yanga miziwa ya mwanahe ya tolo roho ya rendo haina tobiani no yabo pamba ndi ya leba ya zulu na lumzulufu no uvamuo yezi ngwamba haruma Qur'ani wa tuhibuna limala hubban namtimize ayarione yao wa tuhibuna limala hubban ngamanzao mali indi akimbia timisia burishi au banu msamdo rwane majingo kama mliwa za Qur'an indi samanga misani kalla idha dukkatil ardi dakkan dakka fili hana dabasi na poivre na malibasi ngojo utawe mwana ya torengwa ni setwani ni sera borala begeli yofanya ukumbi basi wa Zulu ngeno ujinga ideshangamizo Komori ujinga mwinji kutuelo kana ekatamwe jegabo era isimwe ekaraja na telefoni abo Komori ishi wina jana wa baza era isimwe baba waja telefoni abo kwatina la pitali kwatina unodo kwatina maji kwatina mweji kwatina msomo watoma waparobe hal telefoni waparorere ya telefoni wale jana telefoni hunu kamelo kana ndo ujinga ibanu mekoni mwandu wa kutambisha duniani ndudo nambaro ho haruma people ya wajinga warufu Allah kewa Komori ngwa jozi haki zaha ikawa jubuli asali yafanye ujinga ule ngabo mdia kalkulo kana tilola hasuma jana 10 nabonga mina mama ngo mfukara aina lizima jana 10 zilanga madonalo ndo parono baba 20 euro aina mwezi bange ufanya mama ngo misano kaina kujema zima jana 10 zile esikari kufanya maisha ugora bairudi ukachao kutalali kwa dala ukweza ba mtumbo ro wa kana jidi kwa jani para ila mama jana maiti badi ukanayo no yana takilaba
kuja waha kuja somesa kuja jitrete kuja laba ilu jama wakamnono abaina mndu komori atufanyada mutujizika imdalilifu na Mwenyezi Mungu kana inna akramakum inda Allahi atqakum mndu afanyada hata basi bipono msiwa kiwa tutanga katika mimi tifanyada ukale tu baudo zungu hano be maja ya pari mimi titati pe maile uniwando tizibus ntu abidu manede namne Allah bila si wanyanya shetani wakomori wengi wananyanya shetani au kama Mwenyezi Mungu amba ukana wa atidhal qurba na magalio wa karibu nanyi walio wade walio nanzaya wanzo wasome haqqahu manikezi haki zao wal miskina ni maskini wabni sabila na watian wasoma na hizo pia wabira na jihad wala tubadhiru tabdhira msifanye israfi innal mubadhirina be wandu mafanye israfi kanu ikhwana shayatin wandu wanyanya shetani ngenyi wandu mfanye israfi nyidu wanyanya shetani wote na bisida na baba mtoto wa fara basi wanyanya shetani nyidu wanyanya shetani nyidu wajomba shetani nyidu wandu wa shetani nyidu wandu wa shetani eze twabia mlonizo salam tukum kabati ya jibwele jawabu la husu ujinga abwele swala la bidi kelijajibulo sha ila rarude la komedo apunga mkazo ngongo ya eza tongeza par contre eza hema fundi waodo wajola mu wandu watwando mu ujinga ngari usaba swala la mwiso ujojibu rimtini kasuja jojibiwa amonzo mndu yanike swifandaru zatongezema doma na wadunga uriru maenti hatu itsopangayo swifandaru zilone madoma hakabo e peuple ngwa wajinga awe mumjini waide mwana na juri mpisha na jauja lola mahaba banuti zamba mwana mtukufia ukana ndati kiramba ntsoulolo mjini ntsoulele cha wile mwana mjomba ho de jauja izoka zirendo ngabo mbenda uzisa ukana anomanzo uneleze malezi baba nsatizali wa mnawana mshi alafu fundamba ai akaja mwambia ukaza amba sha yoyo trota amba ngena minga amba ngena mezimfukar amanzo ni jona mna njokanza ni mlele amba c'est trop tard amba ha wara katu wenda katina rongo amba ngena mezimfukar amba c'est trop tard ya malezi funda bwana wala shanga amba c'est trop tard wa bila malezi ai mwana huo na mbone Emalezia iwana uba c'est trop tard ntina razia imwana u abenu abienge ndo unuzisa enge ukanze Malaysia imwana woju ka unuzisa mzaza rawo jenda walola ushoma chabu ya wandu wasoma abunge wakoburi c'est trop tard ni watu bona kemni kwa pare au bado kwamba waziro mijini yanyu kwa mtu wa mtindeze mwizimu pare ya jaswa lize mumpishie bari na moto mtimaru mwamjulo na ruzi hukume nzimare kwa hazini mjombo ndo mpishia ujinga hanyu unu ombea ni daria ndo ambia ni msibana abunge mafuti ndo abidi wala mu watu mnduna lole mdia jibi wanaye baka mndi ala waile alole afanya choza amamdi ala wale komor nganzo haringa bo ruwa enda yakodola mwana mshe alafu erwa huo halole mwanamshe bure mwanamshe amba tunlola bure bahibu acha mwanamume mrwachi ajama bioka bacha mwanamume mrwachi acha kanza lole mwanamshe amba mwanzo ni hulole bure bango onola bahe atoringe mwanamume ola bure amba ola ruwa akomlola bure emin amba minga mwanzo lole ha milioni ha ebo wono ruwa ranzi ya lola bure bagumi mi kwa zoni nika milioni amba ola ruwa abugulo lobura abo wongena emwana hengo tuka prince amba mi milioni hiyo uniko nrenge jazma nirenge voyou inde mania ose adwa fashema vis-à-vis de tiri dugo woni ama voyou e kakujanja saline dafe ari loleye mduna lolo kana oyimbe musengujo swali oyimbe sengujo ifato emana oyimbe sengujo fanacho e kakotsindo kumbi basi mitina mnika makrita sumi bicha mimi cha condition basi try mwana ufakulia gatra hula tadi tadi hamtsinzi tamde memzinga cho tilo le kana oyimo mjini hawe mwana mjomba kwa we mwana mbaba hangu na sitira wedaba parce que bongo ndo wasitirisha kutwelo kango tukauzawana maimbesili watuka uchawa jwa kutemdo ndaona emzade ola owantu ya lola na tudidi owantu ya lole na tudidi I don't for you e kimiswiri ana mbulantu ya lole mduba ale adresi
hazini no hao ujaunika ula wanzo ulole warege atire seza bakizo sisa ngo jonda au zise ujo mdu parando eweje uswala ndaho ufanya zila watu huzisa wana uzisi wangu wenji mashallah ababa sambe sego msire ababa hange hazini mbesenge jauja no warege tena au mbesenge nge hula ngurumpi au mbesenge de joshoni au mbe unge balini wala la basa ba wo uja yede mnamdo yanzu ya lole archetare ndo la mwiti wanatoa tatu ukola wambe namna hiyo tijatumbizo mndo atrao ila mwiti dana galenda lazima costume ule ndala pankanto na kofia la chala chira ndo kango ndo bana nzuma kritos ndo mtsango ndo fanya jaw na rijal mtsango ari mtsango wi yadesa Allah mruzi se mrume urinike wende ngabo mwana mmeda tahandola ya jusitiri ya lole Mwenyezi Mungu atiawa ekay maskini yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi ekay mwana maskini Mwenyezi Mungu jo mreda tajiri basi elewa zisandola mwanamshe mle au zisandola meda mzade wo ngazo mlele milioni 10 haba ide milioni 10 ha ibana kwa mnuliza wa hemali wasaya wenda bwa nganzo ufanye 10 atu ufanye jauna bano mwanamshe wa hanyo bano mu mrengo otaje mapesa mwana zeri ama watu mu mrengo ambe eke kujaliba jao ya mwanga jo mwanga bisa abugele swali la mwiso ni muzisa woni ujojibu ngarjo mtine kasudar mombele dua ezi nsifanda zibi zatongeze madhama na wakomori waruwasulisha bana na mnambeze sifazilo ne madhama na wakomori waruwasulisha bana leo ngaranzora ngalo wade wawasulishe komori bana nati mtiti ulona gashi ulona kartala aitibure ulona zahala jwani kamwenje ulona maji ulona upepo ulona ulona arudhi njema ulona frui ulona haina bahitu wantu wafuanza watu ufa mobari nina bade ebanu wanuma to manadawa bina mnambiye eze sifazilo ne madoma na wanu atongeza watu yarire hata ndogo ekatita sila charanga miyarulo hama shini ngwa uziwima jana ngwa uroba indwali ngwa ndo singa siwararu kartushindo arondo baindura kwa rahala esifanda zivizilo ne madoma na warumeti yatongeza rawasuli banu lelo rijo mlahani watukufu amushilioni watukufu na mbezele jawabu dodoka wape simbapi eze kredi nezetike za magari ziladeze hawara embabiyo ujiyando ubo shukrani Musa hai nuna jibu haraka rjo mtine kaswida ya joji vigo ujo jibunga rjo mwambele ya duwa sonti nguyamnikeza khairi ezi lusifanda zivi zilona omadoma na wanu yatongeza lelo wawasulishe nti hatu bana hai Hamdani Muhammad hamba anuan ruatona haya na uveke na witi umavutwa maya na maarifa mashashi arimushilioni umavutwa maya na maarifa mashashi ya dayahe manga wakena likodi maji mwenje hospitali
katina malezi na mwambe eze sifa za tongeza maana hatu waliwasilisha bana mkazakifu kamtujibu masuala muhimu ujinga na malezi maji wandu wajingo wenchi au kenge warengeza ritojo waransi yao monti wandu walelwa malezi mai demani ya watona haya watona ndongo walo niyo ekati witi watungona maido jotungeza wanshi abuga mshiyao au kamria jolelo ndo ya undahazi enda hiba wa mzao wa jomba ibanza baru fanya namna hiyo zabaru waringa namna hiyo haina mrugo nzo yabeza jitapilie watona imani abunge kabla ya rahani cha mtimiziza ni banu na mtiniane kaswida ya miso leo warahomo hadisi mbabi watukufu mshukuria ni bomo alisaidia ema hadisi rako hadisi man kairini mnikeni mna ndogo mtititwe ishele ngabo mbaindi ambao sijidatu sahwi wenji wadoishia sijidatu sahwi au sujudi sahwi enda hivi yenu deke mru hadiwasa bawa kumuri wenji au wandu wenji kwa tuiju ekemru hadiwaza mru jaudiwaza haenjeza mbahindu harume swala au habunguza mbahindu harume swala au mru hakana shaka suwa huyenjeza suwa huunguza suwa ngawe na shaka abunge watukufu ekemru haju aiba tiswalira kansanu na bala ibidini swali au banti sujudi kadondaru na bala ibidini sujudi kadombili basi esijidatu sahu yo ukaya ekemru isare salamu urengeze sijida mbili niwe salamu ekemru hayenjeza mbahindu arumwe swala mru ure salamu nge hafanya sijidatu sahu bili kahubunguza mbayo ai bala kabidin swalira kanda uti swali mbili au ibidin swalira kaneti swalira basi wakati hiyo eke usauja ukanti hata ngore salam ngo trende uswa unyamise au diwa samba hindu ko ilazimu ilibe asiji ya sahu wadiwaza ngore ngo eze sijida mbili za sahu wakati hiyo ure salam ekanga
ina shaka ibala tifanya unjafanya ngodute ujore salamu ranzu wakati la ukazi emwa bainde kengo usijida mtu kama sijida normali mtu asijidanganye subhana rabbiyal a'la ilo delika kaulu ya lazimu mdi alambe hamade namna mdu yakoha ngabo wako wenjeza ya ukana sajada wajhi usuhangu niti ukaza wibande jumati وشق سم وتبارك الله احسن الخالقين اللهم لك سجدت وي na tungeza na sujudi hapa we mato we da na jani sujudi hapa shaka tuhamba subhana rabbiyal a'la izino gozaho yabo undana nizo wika yao besa lazimu uzihunde watina taabu abunge yumhimu subhana rabbiyal a'la اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي yafanye ekahwenjeza ngojo fanya sijida mbili sahu ekahubunguza ngojo fanya ngeure salamu kangawe na dut ngojore salamu ngeufanya abweze mbili kangawe na dut hauhenjeza ngojore salamu ngwakatila unyameze sijida mbili sahu ekahubunguza huyeshelea rumatahiyatu usoni kabana ngomba iruna tukana ifanya etahiyatu amalunja kana ifanya mathalan wakati hiyo ngojo sijida mbili sahu ngwakatila uri salamu ngojo subhana rabbiyal a'la ona dua ukazeba la ambe uswaha nguni ti ukaza boibande jumati na huni undengeza wa tabarakallah ahsan alkhaliqin ayodi lazim abange abo ngamushukurioni ema suala ni majawabu do juzisa era isimwe mandobi ebanu ide raisi de madhama na ndasi ebanu ngasina yakili au banu ngasina ujinga lidola mlana na repreparize bie ekenti hatu iroho mihononi ya mafujarian aranzo si diaspora ndike komori kanga batu kwa uri wavuti irikeme ngono ekanga rijoka waruma ngabatu kwa uruma arirume ekanga abo wandu wajoka udeside dasinao rezebiere la dua rezadunga izo ndizo na kanzani mwambieni kana mdo prepare pamizi mujorinike kheri nezedu wazahamu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wal afwa minkum wa shukran jazilan ile tafida na mbele du abami de na jibu baide na mama asata hajibu saita bili ndia tanganizo zote الصبح بدا والليل نجا ya tusira kavela manga bo bihaki odet ya فكر
والنور أنت السبل لهدايته فطردك فإذا النور أنت السبل لهدايته الكرم والنعم generosité les نعمة من الرزق نسوا منهم mkure masuala ungabo wanzo ya jibu ya tinweka sida juka ujiwani mkure masuala haungabo wanzo ya uso suala ya jibu arimshidi aoni ile swala ndio dalili ema pesa mahu harume dunia dayabi ema pesa mahu harume dunia dayabi e de la mal ema pesa mahu harume dunia daya ojotende hajibu yako ema pesa mahu harume dunia daya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 انتو تعبانين كاني حالي nyondo mdugo pashi yeze business pia ema pesa mahu ya dunia da shukrani haba dollar ema pesa mahu ya rume dunia da zula safwani haba dollar ema pesa mahu rume dunia da salamtukum ya jamaa jowadi mapesa mahu harume dunia bo watukufu dinar Kuwait yaudi mahu de dinar ya Kuwait yaudi mapesa mahu alhamdulillah rabbil alamin enge inu kizame mjoka mwiro mtamatini pia bo wao hai swala jinroch namnivumbulie ntsindaru mtiti za ulemengo ngoni mweze ntsindaru mtiti za ulemengo dinari tiria lisudi dinari ya Kuwait yodi mapesa mahu Andro ende ya msafara wa jabona kibunge jibu sina namnambie ntsindaru mtiti
za hii dunia. Tsinda runtiti ya rume dunia. Aligram kizi wamba Frankomori. Ya wengi aloni mabuhum katukana. Zen tsinda runtiti za hii dunia. Shide. Mgonzao. Dar es Salaam ula mji la tinsi. Dar es Salaam ula mji kwezi. Nzamba deza Afrika basi. Yabaki Mohamed Nuhu. Yabaki l'autre ya Maurice yabo. Seychelles Malte na Moldavie. Anunga si hali haruma culture. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Semli mangani na Ruku, ze Vatican, ze Monaco, ze Luxembourg. Alhamdulillah. Salam tokum. Arisise. Ze Luhanda ru zikorongolo hakuwa rumo ule mengu. Luhanda ru zirongolo hakuwa rumo ule mengu. Ani mwenjezizeni Luhansan zirongolo hakuwa rumo ule mengu. Deze Luhansan. Baina swala une minute. Luhansan nous zirongolo hakuwa rumo ule mengu. Vatican, Luxembourg. D'accord, c'est bon. Luhansa nous irongolao hakuwa rumo ule mengu. Deze Luhansa nous irongolao hakuwa rumo ule mengu. Ndi raja rambilo anglais, français, arabe. Anglais, arabe, français, swahili, espagnol. Bibi na mami azin razio abade shishinu ali ameza. El korongolo haku armo ule mengu. Shicho amba mandari. Shede chinu shamba mandari. Au ambao shipo portugais. Edem na ambao aluga Shingereza. Si Faransa shiro mtsode na shi portugais. Hai. Venons vous voulez un tinsanu zilona wandu les 5 pays les plus peuplés. Les tinsanu zilona wanadamu wengi. Aina hali yongi bidim lelesi ha. Les tinsanu ku zilona wanadamu wengi. Daina. Yallah ya jamaa. 5 pays les plus peuplés. Na mvumbu
tintanu zilona ulemengu mwinji na mpeze wanumuduka wapesi France, Amérique, Chine, Madagascar et Japon. Tintanu ezae mzee bese kwanza ujemba bihunu aina samba gutotendeze mfaransa aya États-Unis Faransa Chile ebanu ngaramba unti ilona wandu wenji mndungu tende yavumbu wensi yabo ke katende yavumbu wa Chini ya mwando Chini abidina Muhammad hatamba zembali gari mtini yao ikasida inu abidina de yajibu watukufu Chine and Amerika si nije gari mtini ikasida abidina Muhammad mlazim ede yajibu min shariatihi yajibu de mwana nyasi uo waeche uo de yajibu Sini Hindi Marekani Sina Nigeria haya ngarizisa ujigati abo mkizinga wayawo kartau kaswida ujojuele jawabu ngarjo mtini ya kaswida indwachi eshahula shili wao haku harume dunia hindi eshahula shili wao haku harume dunia hindi Zina kumbe zaula shili wao haku harume dunia dashi shahula shili wao haku harume dunia shahula hindi duir pat ireo amdani kama gudade baireo namfikire shahula shili wao haku harume dunia kamtujue shahula shili wao haku harume dunia kamtujue shahula shili wao haku harume dunia shahula shili wao haku harume dunia dashi na ile banani ngamba Komori
Beza ukupe wadeza aride shahao itandania eshaula shili wao haku harume dunia owenji mimi tika harume bansohole vangu jani eshili wao haku zenti zinji wambonge shili wao dele pizza dele pizza yede shaula shili wao haku hode azina no abushi no akomori dwadungo sequence hole wira hitso shanga bantu wenjo kwa naja nitsohole mwanandu pizza ke mwanandu wanje ngwa sekwele pizza abo waja watu friti show wandu wa staarabu waile wao friti neze mafura yala wenji wa bungu zao ba pizza ya de angamizi wa mwidini ya kamili ya yabo mchahodo au ngamanzusu alala sa ubas au mleme komari anza mbira mala balu majili sawa balu abo maudu asinda hu ndera wali dia sekere le diere au la kote la bilia yabo nyimdo pari maudu ngasira hukwezi zaini mbuna tega maudu kamjo performance watu jezi ya rasuti masutuka yudo mfoto hani ya habibi يا حبيب الله يا حبيب يا حبيب الله جليل كامل في كل وادي جليل نور في كل وادي جليل كامل في كل وادي جليل نور في كل وادي شريف كامل في وادي ضريف خير ile swala la basa vina nifungule zinyama ziraru boku zojula ukazona akili swafi auzi tanu no ile ni mru ya tsangi zinyama zitanu ziko ujula ukazi inde zinyama intelligent vina nifungule zinyama zitanu ziko ujula ukazo intelligent ضليل في الكون رسول الله يا خير كل الأنبياء محمد مولدا رسول الله خير كل هاي et David chimpanzé, cochon, dauphin, perroquet, l'éléphant, chien, le chat. Lapin, éléphant, renard, chien. Dema, na vache, na chien.
endema yakili ai mzee yone da be endema shenyama wika yao show julwa na akili inji ndashi namfikiri wanadamu, ngamia, sungura, mbwa, ndovu. Yabo ngabo utsango tena ubasi. Ajibu Nagib Sherif shenyama na kanza mshivumbuwe swafi ya ukasho très intelligent. Ewa ziku yangu haba dema bawede haba mkapulili hata mreja zikara ndamwa. Yusuf Mbai baada ya mwana ma Ustadh Najib Sherif shana najibu sisi zahawe mrovu wa koshon kamdo humbozi nyama zinza akili uvumbua mathalani chimpaze uvumbua nyama muhimu swafi na kanza mdia shivumbuwe dauphin dele fubanduju na mwone intelligence ya hema fubanduju atampira urema koti usalamu fubanduju mbwangi yoko hari nabunga nyabo kwezi eni yatuvumbua yatuvumbua le fubanduju salam tuhu haya swala la husu emisafara ilimra dojua ilo siku wanlo akademi na uzisi walo tinu kumsi abana tilegiri abba bila tinu kumsi katira kamsomele giri amona wan ende liba nuan chokana iyak International Academy alafu ezio zangu pia ozo academy yora kusoma lazima ndo ezio za tuzo academy International Academy for Computer, Hotel and Aviation yode anzi hodi ngoni ba ontini basi roziso les ala ilokana le moyen de transport le plus rassurant ezio d'azino academy avonga bezabile academy la kusoma sa nuanzo shi arabu inamnai International Academy for Computer Shigereza oui para ici et moyen de transport le plus rassurant d'ailleurs et shombo shaupashi ya boko shosha amani haku shombo hindi alimushili yaoni nduna rambie e shombo ngarijo mtini yai kasida joka hanza e shombo shaupashi ya ikayao de plus rassurant abo beka ngabo medi ngabo gari ngabo moto ngabo ishomra ko kasuiria ukana gujo wasuiri basi na problemu hili mzee ya ba avio ubato ngamia chameau gabanti ngamia gabanti avion arinde ondwara ruajibu batila towele jawabu le moyen de transport le plus rassurant et shombo pashi ya boko sho sécurisé hindi swafi jamade le shirika la mvio almoradi yabo ngabo kazo jawabu jilwaji e shombo sha upashi ya shahara
aka ati rassurer le moyen de transport le plus rassurant hindi. Tramway, c'est sécurisé, non? Tundra, bateau. Ibrac, marcher à pied, ha, bateau. Almadia wo mimi wakati nakausoma munshindi wano mimi noshindwa miukubali akamitina tsamba gari shay shombo fi'lan shawkeke mrungu anzwe yake haruma amani na usalama humpashio anvio tikauzisa ni elewendo wakati nukie fundi msia kaya kwa ulisoma uo mruma na shewangu amshaka ulisomea aviation donc checking contrôle ya he envio yo très strict kabati za bêtise ganzo ndo rassurer soif e ushibali yo ya vumwe ya jouer ya maîtriser si faut no contrôle ndogo zinchi halafu modo anga les envios si upia ndio ukirombo babiri au kakabati taxi dajiri arumati mahana na wema gare za accident usiku ngezijiriyo esemeli zizamao to abo vumwangami hata izo na nzizo da musambu abonge shombo wikaya ushora shira aroma mdanzo de msafara abonga bo majeur wenji boko kwa dongo mimi ngeti Canada zimimi sido amba meli mimi honnêtement le moyen de transport le plus rassurant c'est l'avion envio ishode shombo ikayao humdushidunga sho na garantie nchi eze control eze ndogo pia zikofanyishia ili mriandi haina msafara yabo isho ko ya jibu anyi mjibu ni wenchi wa hani shangara nzao mzima ya jibu ili mtine kasujaba wenji majibu ele swala yitu ngare zisao swala jindo aji et suraboko Allahu direct zisodungana hindi Allah gabo suraboko Allahu zidungana sura hindi boko gabo Allah hama innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim iwo o mandoni no Buhari ngabo sura udona bismillah mbili ngabo sura utona bismillah e sura boko Allahu zisodungana direct hindi tinduo tiwenji ngabo sura boko مثلا لسورة المجادلة الله يهم الحقوق قد سمع الله قول جدك في أشتكي إلى الله والله شنغابو الله زادونغان في سورة العمران
Yonda riziso alobo raka Egypt. Namfikiri babanga ni karibu. Ni mlo karibu na surat Ali Imran. Ti surat Nisa tindai. Allah sodunga na direct. Karibu na surati Al-Nisa. Gabo sura boko kalimatu Allah sodunga. Ar-Rahman sidena mna yom tukufu. Mushilioni bwa tukufu. Kamtsuri jibu kwezi. Surati Al-Maida emriaja Al-Maida ashata hakakaribu swafi she sura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakauvumbua surati Al-An'am. Surati Al-An'am Rasulullah Allah direct. Haba wa idh ja'atuhum wakati wajiliwa ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'tiya mithla ma uti Rasulullah Allah direct dem hala yadungana. Yabo salamtukum harumale jawabu. Muna nivumbulie haraka dojo tende havumbua. Ezio zi raru. Woko haina mkomori. Hae jaro haifo ikeha somomba bishiyo idima hamandisho hale waka malezi zionda zivi zio zadini ziravu. Woko wakomoro wenchi haina mruifo ya zisome kango joka wenda yaendele ya yaendele haruma zio zinroachi. Ngabo zio ziraru woko haina mkomoro winchi ifo ya some zio ziraru izoransi. Wakomori walelesa ele jaliko babu babu onumago ma ikao ja auja wa MZ atanga de babu ne robo de babu ne robo ha babu ne risaka enda verisaka babu ne risala babu ne risala satina algawa shesha dawa satina babu risala ne madiu ne robo mabad abantu gazija Galilea wasilia na mwabezi yo ziraru abahange ngamojezo zitanu ba Muhammad haja na mvumbuwe zio zitanu kwako ekati jirula tukafahava bifo ikihasomwe zio hizo babu risala kurasa yenye mdiwaza badi nyiriwasa haraka abo hiyo waze watu kwa sobo hizo kama wala baada ya ukabati asai wasila etoyiba babu safinatun naja babu risala. Alaikum assalam. De babu godo mwango
ya dunga yabo Safina Risala abakosoma madihune wasila eshiyo sha maulida nge abo icho kemda shikaza izo wewe ni hamabala basi namkazisha dunga yabo. Alaikum assalam wa rahmatullah. Mama jibele swala unasi masakala babu Safina Risala طيب الاسماء الى التي لا ينمر namfikireshi yosha dunga yabo kwa komori kembra shisoma yone hama babu Safina Risala robo shosha maulida 40 النووي يتيم سلامتك mlidomria mbengeri mtine kasudia direct babu Safina Risala maulida robo madihi minhaj anishabakari de yajibu anishabakari de yajibu isho diso mrakone amabala haisa anishabakari ngutini weka swida wede yajibu na mombele dumo je de shiyo shko kana abwais